Srdačan pozdrav i dobrodošli na kanal Melos Produkcije. Od srca hvala što pratite naše podcaste. Danas putujemo, a naš vođa puta je arheolog, bloger, zaljubljenik u avanture i pustolovine i naravno putovanja. On je veoma informisan, duhovit, uvijek u pokretu. Moj današnji gost je Nemanja Radunović. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Hvala na najavi, Boga mi mnogo je lijepo. A, je fina? Potrudila sam se. Mada u principu rekla sam ono što jeste, tako da recimo onda da se i nisam, da se nisam mnogo trudila, to su negdje prosto činjenice. Kako ti se sviđa ovdje kod nas? Odlično, stvarno, mnogo lijepo. Prvi put sam u podcastu, moram kažem, bilo kakve vrste, tako da je ovo prvi put, tako da odlično. Za sad top. Ova naša, inače, znam rekao kostimi, scenografija rađena je za podcast, odnosno serijal podcasta koji smo radili pod nazivom Budućnost prošlosti. To su bili naši, u stvari, razgovori sa arheolozima. I znaš, oni imaju ekipu, ono kad kažu baby friendly, pet friendly, bikers friendly. Naša ekipa, naš studio bit će zauvijek arheology friendly. Yes. Tako da nekako se tvoja današnja priča uklapa u ovaj ambijent skroz. Možda si najviše u stvari gost u ovom našem novom serijalu koji se uklapa u cijelu našu priču. Prije nego što krenemo da razgovaramo, imam jedan post, tvoj post na neki način koji sadrži sve ono što ti se dešavalo u 2022. godini kao neka rekapitulacija prethodne godine i između ostalog kažeš: ove godine se dosta putovalo od Kenije, Tanzanije, Zanzibara, Barcelone, Sevilje, Istanbula, Mesopotamije, Italije, Vatikana, Berlina i Minhena, Njujorka, Čikaga, Zagreba, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Katara. Istraživao sam neke dijelove Crne Gore koje nisam prije, sklapao nova prijateljstva koja ostaju za cijeli život. Nadam se kad budeš rekapitulirao ovu godinu da ćemo se i mi naći ovako u nekoj... Dobro si pročitala, sam ja zaboravio gdje sam bio, tako da si me sad upravo posjetila to što sam napisao, sam baš zaboravio. Ali dobro je. Pečkom oka posmatram face ekipe naše, da ne znam da su dobri ljudi, imaju dobru dušu, pomislila bih da te mrze trenutno i da su zavisni. Ne, ti si danas naša inspiracija, oni su samo oduševljeni cijelom pričom, a sad ćemo da rasklapamo tvoju priču o putovanjima, ali imam negdje za početak nekih onako pregled, neka kratka pitanja koja kao da su sastavljali Gargamel, Grinch i Iznogud zajedno i da završimo s tim nekim mračnijim varijantama i onda prelazimo na fine teme. Reci mi, koja je to zemlja ili grad koji si posjetio i gdje se ne bi se rado vratio? Hvala, ali ne bih opet. Odmah teško pitanje, iskreno, broj jedan. A drugo je, to me obično ljudi pitaju i na to imam odgovor, to je ista država u pitanju. Samo dva različita mjesta, grada u istoj državi, Kambodže u pitanju. Naprimjer, glavni grad Kambodže je Phnom Penh, mislim da se ne bi vratio bez stvarno da me neko načera, a dok bi u Siem Reap koji se nalazi pored Angkor Wata sad pošao iz ovih stopa. A zašto? Pa u Siem Reap je kao, ne mogu sad objasniti kako, ali tamo se živi baš sve puno života, ljudi rade, u stvari ljudi rade tamo, samo žive da ljudi dolaze u Angkor Wat. To je poenta i tog grada napravljen i ta čuda i sve ostalo, dok u Phnom Penh zbog, nažalost, loših nekih situacija, zbog, ne znam koliko znate priču o crvenim kverima toko 70. godina, ostao je taj glavni grad i dalje tmuran, mračan i vjerovatno ne mogu ljudi se oporave od toga i samo takvo sivilo neko. I dan i noć je baš neko sivilo. Nad njima. Da, baš ih prošlost, loša im je to je stvari novija istorija, to ni stara istorija, nazovimo je tako, kad se to dešava 70. godina prošlog vijeka, realno. I onda je ostalo je to nešto tako da se tamo ne bi baš vraćao. Ne u smislu nije prijatno, ne može tamo ništa vam se desi, ali sivilo neko, nema sad nekog, eto, na primjer, ima jedan grad u Francuskoj, baš isto se tamo ne bi vratio iz ispog Sivila, jer je, što ja kažem, tamo to je komunistički grad.
Leavr se zove, mislim, on ima zgrade kao samo komunizam, blokovi zgrada, u sredini jedan glavna crkva, ja mislim da, ili tako katedrala i to je to. Civil od grada, to tu je, primjer u Francuskoj znate kakva je zemlja, a ne Kambodža. A vratio bi se opet isto u Kambodžu zbog isto Angkor Vata, jer nisam bio sam 2 ili 3 dana samo, to je malo da se obiđe taj grad, to je već, to ne može ni se opiše, to mora se doživi da se vidi šta je to u stvari. To je malo... Su blizu, mislim blizu, prosto koliko je razdaljine između tih? Velika je tu razdaljina, ja mislim 7-8 sati autobusom je velika je tu razdaljina stvarno, ali rekao vam, kad ste u glavnom gradu, sasvim neka druga dimenzija, u suštini prvi put kad sam došao tamo, mislio sam šta će meni ovo, mislim mogao sam neka druga mjesta, 7 sati, 10 sjutra preksjutra kad smo pošli do Pompena, do Siem Reapa, kako se zove, tamo život. Žive ljudi, lokali puni, turista puno njihovih ljudi, na ulici se odigrava sve, jede, pije, slavi, sve. Ali sve to živi zbog samog Angkor Vata. To je gradić pored Angkor Vata i tu svi moraju da budu uspješni ko će da vidi Angkor Vat. Tako da je, to je eto, fascinantno, ista država u kojoj bi si vratio i ne bi, samo drugi dijelovi države. Velike su to države svakako. A neko najstresnije putovanje koje pamtiš? Pa najstresnije, misliš i na nešto da se desilo konkretno lično? Pa da, prosto ili... nekako da ti nije bilo ugodno, da su se neke stvari onako, uslovno rečeno, neplanirano dešavale ili da si imao nešto isplanirano ili neka očekivanja i da je to totalno nekako drugačije. Pa jedino neke vremenske neprilike. Ja nešto nemam nekih iskustava u tom smislu loših. Ja uvijek i ljudima kažem da, na primjer, loše iskustva su ako se izgube dokumenta, pasoš, da morate imati kopiju pasoša, taj pasoš sačuvate u smještaju ili odvojite kopiju pasoš. To su neke stvari koje mogu da vam se desi. Meni stvarno nije, jer ja pazim na to, baš to je osnovna stvar. Sad, na primjer, pored pasoša, tu se naravno nova stvar, ako vam neko ukrade nešto, to je opet stres, ali nije mi se to dešavalo, ali mislim da to teško će neko mene od 2 metra da uzme i bilo šta, realno to opravdano tako i možda jeste, možda nije. A što se tiče ovih stvari, baš onih nekih, da kažemo, nepogoda, imao sam više puta. Naprimjer, evakuisali su me iz Koh Samuija u Bangkok, pa su me onda posle 5 dana iz Bangkoka evakuisali za Istanbul. Ne samo mene, nego svih nas koji smo bili. Šta se dešavalo? Bio je monsun, poplave su bile, baš je bilo, nije bilo svejedno, čak ni meni iskreno, jer 2-3 dana smo stali na ostrovu i počeli su ogromne kiše, monsuni, baš je bilo nevrijeme i talasi od 6 pa do 12 metara su bili. I to baš sad bili smo preko agencije stvarno i nismo znali šta da radimo tad i oni su nas evakuisali bukvalno sa ostrva nije mogao ni avion da poleti, pa smo morali da idemo brodom / trajektom. Taj put trajektom to ne bi poželio ni negorem neprijatelj, iskreno, to je stvarno pakao, ali se nekako stiglo, a onda se taj monsun nekako prebacio na kopno u Bangkok. Za vama, jel? Za nama je išao, nekako smo bili te sreće to putovanje i kako se zove, mi smo nastavili dalje, mi smo se odvojili od ovoga dijela grupe, mi smo nastavili dalje ka Vijetnamu, svakako tamo je bilo lijepo vrijeme, a ovaj dio što se vraćao, oni su morali ranije nešto 3-4 dana se vrate, pa su nešto išli, prestidili, ja mislim prvo negdje u Dubai ili Abu Dhabi, pa Istanbul, to je baš bilo Mislim, meni nije stresno zato što ja vodim putovanja, pa me sve. No, ima još jedan primjer, evo prošle godine se desio jedan, pa nazovi stresan neki, ali nije za mene, zato što ću reći sad, jer kako se zove, bili smo u Zanzibaru, to je tropsko ostrvo, raj na zemlji. I zbog neke zavržlame oko avionskih prevoza, karata, šta li je bilo, oni odložili jedan let. I ostavili nas nekih 20-30, još 2 dana dodatno na Zanzibaru, ali normalno pokrili sve troškove. I od 20 ljudi, 19 su bili kao mi moramo da idemo kući, taj jedan sam bio ja, hvala Bogu, jer smo se vraćali opet na to ostrvo, mislim nismo ni otišli, vratili se u hotel vilu koju su nam oni platili aviokompanija, ostali tu 2 dana i ja ne vidim da je to ništa loše. Mislim, ali to neko povezao koje je loše, meni je super bilo u suštini. To je neko je platio to, ostali smo 2 dana duže, posle sve bilo u redu, vratili se kući i to je to. Da, ali ne reaguju svi isto na te turbulencije i promjene. Mislim, nije sad, to je to. To su neke nelagode u tom smislu vremenska, a sad meni lično nekih sa situacija nije bilo stvarno nikad. Od gubljenja prtljaga, novca, to ne. Pričat ćemo i o nekim, daćeš nam neke korisne savjete, kasnije ćemo o nekim stvarima o kojima bi trebalo voditi računa, ali evo još ovih mračnih
Reci mi, gdje onako su bili najneljubazniji domaćini ili makar ljudi s kojima si dolazio u susret? Pa iskreno, takve domaćine se sretaju i kod nas u Crnoj Gori. Moje pitanje se nije odnosilo na nas. Nema veze, znamo se. Da se zna, jer i to nisam srećao sam, ali nisam nešto imao ni tu nekog kontakta specijalnog, jer, na primjer, te zemlje kogod su udaljene, čak i ove bliže zemlje, oni nekako, njihov svijest ide da sve rade za turizam. I oni turistu baš cijene. Većina zemalja u kojoj sam bio stvarno, ne mogu sad pričam za neke pojedine afričke zemlje, to još nisam obišao pa ne mogu da pričam, ali ove koje sam bio, stvarno cijene to. Naprimjer, ta jugoistočna Azija, oni žive od turizma. Oni su sad, dok je vrijeme bilo korone, oni nisu znali šta će da rade, kako, znači, a prije toga su bili, naprimjer, Tajland je najposjećenija zemlja bilo 19. godine. Primjer. Ali baš zbog toga tamo prvo i osnovno oni se obraćaju, odlični su prema vama, sve im je u duhu turizma, to je poenta. Engleski im barataju, mislim, ne sad toliko dobro, ali se sporazumijevaju, znači sve i teško da može nešto da vam zafali u takve zemlje. Sad opet povlačim crtu, nisam bio u neke zemlje možda ili neke krajeve zemalja koji su možda nisu gostoljubljivi, ali ovo gdje sam bio i više nego odlično, iskreno. A neka onako pravila s kojima si se susretao na licu mjesta koja ti se onako činila malo sumanuta ili makar su za naše neke standarde onako čudna, ajde uslovno kažemo čudna nešto. Šta ti se onako, šta pamtiš? Kao ono da si se zapitao kao ljudi, je li moguće ono, šta je s vama? Ali riječ sumanuto, to zavisi s koje tačke gledišta gledaš. To ti kažem, prosto... U 21. vijeku, evo na primjer pleme Masai Mara u Keniji, njihovo bogatstvo se ogleda u tome koliko stoke i djece imaš. E sad, ako je to pogrešno, evo ti mi kaže, jeli, razumiješ? Oni znači, imaju da jedu, imaju djecu. Šta njima više treba u životu? Mislim, to nije banalno, to je 21. vijek, pa malo mi gledamo drugačije stvari, ali to oni isti ti ljudi stavljaju, na primjer, od rođenja manje više, probušuju svoje usne resice, naprave i stave predjice, trnje na svoje usne. Na primjer, žene pojedine stavljaju velike, kažemo, prstene oko vrata i izdužuju svoj vrat. Sad, to su neka, mislim, to je za nas ono kao, čudno, ali opet, to je kultura, ja mislim da to ne treba se miješati. To je ljepota razlika. Da. Nisam bio neka zabačena plemena i to po Africi, nisam uspio, ali sam čitao dosta o tome da oni imaju još malo specifično, ajde da kažemo, malo gora od toga, ali opet ja mislim da je to njihovo, to se njihovo prenosi iz generaciju u generaciju i tako dalje i tako dalje. Mislim, oni dalje žive neki, nazovimo ga pravi patrijarhat u suštini, zato što je tamo muž, otac je glavni, čim dođu nekih određenih godina, oni ga prebacaju u drugi dio šatora, nazovimo tako, gdje su sve stariji ljudi, jer on više ne može da održava porodicu, ne može da vodi brigu o toj porodici, a u suštini ima neke logike, jer pored njih žive divlje životinje. Od laova pa do, ne znam, leoparda i svega, ne mogu mala djeca da trče s leopardnim i tako dalje. Tako da ima tu neke logike, bar konkretno gdje sam bio. Sad, vjerojatno postoji neki koji su sumanuta ta pravila, to još nisam vidio i doživio, sam čitao dosta o tome, ali tad ću to da vidim. Otkriješ. Htjela sam ti pitam još za neko mjesto koje onako je izvikano ili je instagramično ili je onako brand neko mjesto, ali nije toliko uživo je drugačije, makar iz tvoje neke vizure, ne gdje možda gdje si očekivao da će biti više, bolje, živopisnije, a u principu je ono. Pa konkretno u mom slučaju Eiffelova kula u Parizu. Ona, mislim, ja gledam, bar nije ništa ni istorijski ni značajna, oni su htjeli da je sruše kad se napravila i baš ima peticija u tome da se htjeli su je sruše posle 2 mjeseca kad se napravilo. Mislim, impozantan je on kao građevinski projekat, pogled sa Eiffelove kule je više nego dobar jer gledaš na Pariz, jer Pariz je sasvim nešto drugo, ali opet gomila gvožđa. Novo gvožđe u suštini, to je neko, ali to je instagramično i stvarno lijepe su slike tu, konkretno to, na primjer, ima raznih mjesta po raznim gradovima koji su tako izvikani. Na primjer, u Parizu svi ide da vide Eiffelovu kulu, ja kad sam prvi put bio u Parizu, meni to posljednje bilo na listi. Jer Pariz je sve osim to, po meni. Sad zavisi kako ko voli, šta ko voli,
voli da obilazi, na primjer, Versailles ili dvorci Nolari koji su na sat i pod Pariza, imaju veću važnost, bilo kakvu i ljepšu i istorijsku nego sama Eiffelova kula, na primjer. Louvre pogotovo, to je već, da ne nabrajam više muzeja koliko ih ima po Parizu. Tako, ima i svaki grad tako neko, eto, da kažemo, neki simbol toga grada koji po meni, bar ako ja gledam, nije baš u smislu nešto da se vidi, to može da se obavi slika i to, ali to je to. Da. Ali ti si kad dogodilo, recimo, da si posjetio neko mjesto više puta, ali da je doživljaj bio sasvim, tvoj doživljaj bio sasvim drugačiji, da je to negdje poslije kad si, recimo, razmišljao o tome, da si shvatio da možda i tvoje nekako raspoloženje uticalo na to, ili društvo, ljudi sa kojima si bio, ili možda financijska situacija, pa drugačije utiče prosto da su to totalno dva svijeta bila, a u principu, ajde uslovno kažemo, isto mjesto. Znači malo da filozofiram, iskreno, Izvoli. ne može dva puta stati u istu vodu, tako? Tako da ja mislim svakako šalu na stranu, da nijedno putovanje ne može biti isto kad se pođe drugi put. Jer ni ti ljudi što su tamo bili, ni sve ostalo, ni isto, sve se minja u suštini. Evo, na primjer, više sam puta bio na više mjesta, meni krajnji cilj je u suštini da obiđem sve države svijeta, ali vraćam se u države koje volim, na primjer u Italiju, Firencu, Rim, Toskanu, to mi je nešto baš što bi se uvijek vratio. Zanzibar sam već bio 3 ili 4 puta do sad. I svaki put je bilo drugačiji, prvi i posljednji put. Prvi put Zanzibar prije 7 godina je bio, na primjer, obične su bile, nisu to barakije, nego, na primjer, male kućice na plaži, bilo je malo ribarsko mjesto. Sad, koji sam bio prošle godine, to su već rezorti, to više nije isti onaj Zanzibar koji ja volim i pamtim. Tako da ne može biti nikad isto, čak i posle 2 dana se vidi neka razlika i od ljudi i od svega. Pogotovo ja mislim da se vidi razlika posle korone i prije, to je baš ostavilo... U kom smislu? Pa ostavilo je posljedice prvo u smislu finansijskih sredstava i novca, jer sve su podigli cijene, od avionskih karata pa do preko tamo smještaja bilo gdje na svijetu. I to je ostavilo poremećaj, u suštini kod ljudi, i sve tako ide, mada evo sad se polako opet vraća malo polako na staro, osim te avionske karte što se i dalje skupe za bar daleke destinacije, stvarno. Ali naravno svaki put je drugačije sve, jer ne idem stalno sam, nekad idem s drugim društvom, nekad s trećim i tako dalje, tako da uvijek je drugačije šta god. Da, kao ono konstanta, promjena je konstanta u ja to volim principu. stvarno, pa tako da mi ne smeta. Pomenuo si cilj da posjetiš sve zemlje, do koje si brojke sad? Sad sam na 59. Tačno. 59. Je li Poljska bila 59? Poljska je bila sad, posljednje nisam bio u Poljsku, u Evropi mi je ostalo još par. Po Rumuniju nisam bio, na primjer. Poljsku, sad sam bio stvarno. Engleska i to mi je više problem zbog vize nego išta. Rusiju, na primjer, nisam bio. To je neka to je Evropa, a ovo ostalo ima dosta još. Ma 197, ja mislim, međunarodno priznatih država, tako da... Kako po kontinentima kad se rasporede, kakav je pregled tvoj? Pa Istočna Afrika, tu ima 4-5, Evropa ima sigurno 25-30, tako negdje. Južna Amerika 2, Srednja Amerika 2-3, kao se zove, Sjeverna Amerika, mislim samo SAD za sad. Ovamo Jugoistočna Azija, tako da fino je. Cijeli svijet sam do sada obuhvatio. Nisam došao još do Australije što tiče kontinenta, ali polako. Pa polako. Dobro, i Antarktik, stvarno, to je to. Pa dobro, lagano. Doći ću do toga kata. Za tvoje godine. Fenomen. A reci mi jedno veoma inspirativno pitanje. Odakle ti vremena i kako sad mogu te pitam, kako stojiš sa financijskim konstrukcijama putovanja, ili da pojednostavim kažem, odakle tebi pare? Pa u suštini, znaš kako ja to gledam, neko voli kupi patike. Neko voli kupi auto. To je stvarno stvar izbora. Ja sve te stvari volim da potrošim na put. Danas nekome patike koštaju 300 eura, meni put u Španiju 10 dana košta malo preko toga. 10 dana u Španiju, malo preko tih 300 eura patika. Konkretno kućeš cijene. Znači, nije nemoguće, samo se treba naravno isplanirati i eto, baš sam napravio video na Instagram prije možda mjesec, 2, kako iskoristiti najbolje praznike u toku jedne godine ove 2023. u Crnoj Gori. Kako možete spojiti, čak i primjere gdje možete pođiti za oprilike koliko i novca i svega toga. Tako da
mislim da je samo dobra organizacija, da nije stvar samo u pitanju novca, nego eto. Primjer, evo baš si pomenuo Krakov, Poljska, prošle vikend sam pošao za 18,99 € je karta bila. To je to, znači nije baš onaj, a kad se tiče dugih putovanja, to je već drugačije, zato jeste skuplje, ali to se planira mnogo naprijed. Znači ja ne mogu da pođem tipa sada u kraj marta neko daleko putovanje, mogu, a sam ga isplanirao prošlog marta. I već, eto, u suštini plati se neke, na rate se uzimaju karte koje su skupe ili bilo šta drugo, u suštini sve se plati do samog putovanja. Pričamo o dugim, skupljim putovanjima. A ove kratke tu, eto, po Evropi, po Krakovu, ovo sad što sam bio u Krakovu, Barcelona, to sve može danas, stvarno, za njih 7-8 godina iz Podgorice, bar pogotovo imamo dosta tih letova, low cost, jeftinih letova. Mislim, tvoje, bukvalno istraživanje, ali mislim, pratiš, jel tako, sajtove ili kako se dolazi tako do savjeti za nas koji sve nešto krećemo, a sve se nešto pakujemo, a niđe da krenemo. Bitno je da krenete, iskreno. Kogod je u pitanju, bitno je se krene. Samo bitno je, ne morate to ni da volite ko ja, ali bitno je se krene, samo negdje se ide. Evo, baš to napominje ljude. Ne mora svako da ide u Afriku bilo gdje. To je znači, to je već možda specifično stvarno. Ali evo, do istoka, evo Krakov, Barcelona, Budimpešta, Rim, Milano, imate karte za, ja sam išao na primjer do, eto Zagreb, baš za 9 € povratna karta od Zagreba. Nije daleko, tu je direktan let Podgorica Zagreb, tako da ima tih solucija što se može poći. Koji su to sajtovi? To su Ryanair i kompanija Wizz Air. To su dvije kompanije koje se obraćaju na tim relacijama u suštini i njima karte u suštini variraju stalno, manje više od dana do dana. Ali, na primjer, ako vam je danas 20 €, sutra može bude i 15, a može i 25. To se nikad ne zna, ali, na primjer, ja konkretno iz mog slučaja, kad vidim nešto od 20 €, ja ga odmah uzmem. Jer idem nekom logikom, 20 € ću dati za kafe te 4-5 dana, ono znate kako mi Crnogorci moramo pijemo kafe. Pa kako život bez dojča, ne mislim realno. I ako propadnu te karta, to je to, potroši bi svakako negdje drugo. Konkretno za te karte što se tiče ove Evrope. Sad ja ne kupujem to, na primjer meni su karte sad preko 50 € za Evropu skupe. Zato što može se nađu za 20-30, što je opet prihvatljivo za svakoga. Tako rekao ti, nije baš sve u novcu, samo je fora organizacija. Sad, neko se žali, ne može naći te karte, ali to je konstantno gledanje. Nije to danas vidiš 100, uđeš za 10 dana, sad je 150. To je sad konstantno, kao što rekao, jer to može biti danas 5, jutra 10, pa se onda smanji, to su niskobudžetne, tako one funkcionišu, mislim, to je tako. Naprimjer, ako uzmete velike kompanije Turkish, Etihad, njima je cijena manje više, neđe približna, pa sve do samog polaska. Ta se već povećava. A ove low cost sve zavisi. Neki put i mjesec dana, 2, neki put, eto, nalazio sam karte 3-4 dana pred put, kad mi nešto neisplanirano ispadne, i dođeš i prođeš tako za 10-15 €. Tako da sve može, samo treba tražiti. Ili neki trikovi za traženje, neko vrijeme, neki način, nešto da... Nema nekih trikova, nego upornost u suštini. Upornost da vam nije muka da uđete baš svaki dan da se to provjeri. Naprimjer, to je na nivou dana, 24 sata se neće sigurno mijenjati, ne postoji rijetko se kad to promijeni, ali svaki dan se mora učiti bar jedan put da se vidi koliko je karta. To sigurno, ako neđe planirate da idete. Pričamo opet za te jeftine aviokompanije, za ove druge to je već druga filozofija. Ali za ove jeftine, što ja mislim da svako može danas da priušti, ko ima bar posao jedan, da može lagano da se snađe, samo treba stvarno gledati svaki dan. Treba biti u tome, nazovimo to tako. Ja mislim, ja i kad ne putujem, ja gledam svaki dan da vidim šta ima, koliko je, šta može da se kupi, izdejstvo i tako dalje. Ja mislim, ja to volim, pa to mi je super, ali možete da putujete, znači nikakav problem, nema tu, samo treba tražiti stvarno. No tako i sa rezervacijom smještaja ili sa organizacijom tura, jer mislim danas toliko je informacija dostupno putem interneta. Evo još jedna stvar za te ture, imate, eto ja uvijek pričam, pogotovo po Evropi, ja uvijek obrazujem se na Evropu, pošto si pomenuo riječ novac. Postoje free walking tour, to su besplatne ture pješačenje po gradovima. Vi se prijavite preko interneta na sajtove, na linkove koje ja inače ostavljam i dođeš tamo u, ne znam, evo sad lupam Krakov, ovo mi sad svježe pa tu, na to i to mjesto. Sad, vodič je tu s vama, sad tu ne znam koliko je ljudi, vi dajete vodiču koliko vi mislite da je on zaslužio.
Nema ništa unaprijed, ništa. Nego kad završi turu koja traje 2-3 sata po gradu, on opiše sve šta kako, vi onda izdvojite što mislite da on zaslužuje. Ja mislim da je to sasvim jedno fair, a mnogo je dobra priča, vama može čak eto, na primjer, i da dosadi u sve toga taj vodič, vi ne morate ništa, vi možete samo da pođete. Niko vam ne zamjera, ne morate nikome se javljate, niste ni platili, i tako dalje, i tako dalje. To su neke stvari, ono koje to, malo ljudi to nažalost zna, ali to prolazi, to cijela Evropa to ima, skoro svaki grad, veliki, mali, to ima. Ja sam tako obišao skoro svaki grad po Evropi. I onda to je u stvari bakšiš vodiču. Da li sad zavisi kako je on dobar, 5, 10, 15, sve zavisi od samog vodiča, to je bitno. Ali se ništa ne plaća unaprijed, ne morate vi čak ni posle, kad on završi turu, ako niste zadovoljni, niško vam ništa neće ni uzeti, to je to. Tako da može da se prođete te karte, to smještaj, na primjer, jedan konkretan savjet je, isto kao za hranu, ništa se ne uzima u strogom centru ili pored glavnih turističkih atrakcija. Čak jedna ulica pored glavnih atrakcija ili tih restorana je jeftinija nego vam. I to skoro duplo. Tako da, to su neke stvari koje to se sad uzme Google mapa i pogleda se. Naprimjer, nećete u Barcelonu da budete pored Sagrada Familije, tamo je sve skupo. 2 ulice, 2 bloka, šta god, od Sagrada Familije duplo jeftinije. 4 ulice, još više. I sve tako i tako. Da, kroz centar slikanje. To je to. A opet u te gradovi imate organizovan prevoz vrhunski u smislu gradski prevoz koji je jeftin, koji je, na primjer, ima metro, autobusi, baš ono neosjetno. Primjer, 4 dana u Barcelonu je 18-19 eura, nema ograničenja. Metro, ove gradske linije, metro, šta još to dođe, tramvaj, sve što je tu. Znači, to je za 4 dana 18 eura, to je ništa. A možete stalno se vozite tamo. Sa drugog kraja na drugi kraj. Ja sam to bio zadnji put prošle godine u Barcelonu, isto bio sam smješten, ja mislim, nekih sat vremena od grada metrom. Ali nikakav problem, što sat vremena tamo ovamo, mislim, tako su štede pare i onda može da se ostane i duže i da se putuje. Mislim, opet sad postoji hosteli, sad zavisi ko vole putuje sam, neko se možda nije navikao, ali ima da postoji hoteli koji su pristupačni, kao što rekao, su dalji od nekih atrakcija ili centra grada i tako dalje. Sad, to je opet istraživanje i sve, ali može, ako čovjek sjedne, može da prođe za minimalac, da kažemo, neke gradove evropske. Da, ali negdje uz malo truda, uz organizaciju, uz informisanje, sve to onda razbija se taj neki mit da je to i da je preskupo ili da treba da se godinu dana nešto unaprijed, makar ovdje jeli po Evropi, prosto da može, da po se, mislim, ti negdje i dijeliš dosta savjeta i na svom Instagram profilu. Bukvalno nastalo je to zbog toga da počeram ljude da putuju. Baš ovo što ti sad kažem, što mogu ljudi da prođu taj isti vikend u Krakow, Barcelonu za neki mali iznos koji možda potrošiš i ovdje u suštini, na te iste kafe. Sad zavisi ko šta voli, to svakako, ali i dalje može. I to je zato i nastala ova priča cijela, da bukvalno da vide ljudi da se može to uraditi. Ja tako postavljam da se može kupiti karta za tih. Čeka je bila za 6,5 eura povratno do Zagreba, pa onda je bila za 20 eura do Barcelone, ne znam, evo Krakov 15 eura, uvijek ima to nešto. Samo rekao, sve mora da se gleda, prati, organizuje, da bi to ispalo tako jeftino. Ja mislim da svako od nas može poći, na primjer, evo sad, sjutra idemo do Madrida, ali to košta. Karte avionske koštuju, ako je uzmete danas za sjutra, ako uzmete smještaj, pogledate malo dalje, sve će to da iznosi para, ali ako istražite malo, ne mora to neko sa detaljno istraživanje ko što bi ja radio, ali eto čisto da ne bude strogi centar, stroga neka atrakcija, nego okolo u suštini, a opet sve može da se stigne, vidi i pođe. Tako da... Negdje sam htjela da pomenem i to da si arheolog, sad ne znam kako da krenemo priču od putovanja ili od arheologije, ili se te priče prepliću ili šta je stariji početak? Prvo je arheologija, stvarno, to stoji, a da putovanja su uvijek bila tu, nije da nisu. Nisu kao sad ovo intenzivna, ali arheologija je po broj 1 što se toga tiče, stvarno. Mislim, to je i moj poziv i posao svakako i volim to, a putovanja su tu, lome se. Između arheologije i putovanja, lome se između prvo i drugo mjesto, ta dva, ali dobro, tu su. Ajde, pričat ćemo još detaljnije o tvojim putovanjima, ali voljela bih sad samo malo na tvoju i odluku i šta te negdje i podstaklo, inspirisalo da izučavaš arheologiju, da to studiraš, da se baviš. Indiana Jones.
Rekao sam, ako bude imao ćerku, nekada će se zvati Petra, po Petri iz Jordana, i to ako znaš šta je, to je to. Ali mi imaju Indiana Jonesa, pa manje više od 15. godine sam u tome, majka mi je u tome svak konzervator, tako da sam uvijek išao po terenskim istraživanjima i čudi mi to me nešto uvijek zanimalo. A onda ja povezujem to sve i sa putom, ja nikad nisam volio da budem kući, ona mi je arheologija nekako došla kao sve i tako je nekako krenulo to sve i ne znam, u srednju školu sam učio turističku, što je najče, a onda jedan put završavam taj 4. dogovorim se sa mojom majkom, stvarno, zašto ne bi pošao studiram arheologiju, to je lijepo, to mislim, uvijek, nisam ja znao konkretno tad šta je, mislim, tad sam imao 17 godina, mislim da inače niko ne zna, ne samo šta je arheologija, nego inače, da niko ne zna o životu, a ne to, i onda rekao, ajde, zašto ne, bukvalno tako nekako spontano bilo, ali išlo i ka tome. Posle je bilo fino, stvarno, ja sam još više zavolio tokom studija i svega ostalog, jer sve ovo što sad radim i pričam je ostalo od toga, pa pročitam malo više, malo bolje i tako dalje, što je opet lijepo, pa sam onda, nadam se, upotpunio 2 ova zanimanja nekom lijepom duhu. Da, kad Dejo i Miloš, tvoje kolegi kad su bili, pa smo razgovarali nešto, baš smo pominjali Indiana Jones, ali pominjali smo i neke predrasude o arheologiji, o arheolozima i to, oni su neke svoje mišljenja i neka iskustva tada pričali. Možeš li ti nešto onako da izdvojiš nešto, neke situacije ili neke komentare koji su onako... Ja ću opet povezati u prvu priču baš s putovanjima, jer na primjer prošle godine sam išao u Mesopotamiju, jugoistok Turske, i to je već kulturno mjesto, nazovimo to tako, ne nazovimo, nego jeste stvarno, i to je jedna ozbiljna tura i stvarno bila zanimljiva, ali eto, sad ovo moje prijatelji što smo se upoznali prošle godine, vidjeli su spisak koji ide i bili smo u smislu da se predstavimo ko smo, šta smo, i kad su oni pročitali to moj, nazovi CV, ja sam arheolog među ostalog, i onda su oni već tad, dok se nismo upoznali, nisu mi to rekli su mi skoro, kako će sad arheolog da nas u stvari smara, hoće da bude pak suprotno je bilo od toga, nikoga nisam dirao. Tako da ima tu sad zavisi kakvi predrasuda. Šta misliš da daviš nekim pričama? Da, misliš ko zna ko će doći sad. Kad krene vjekovi, kad krene... Para knjige prašnjave. Ja to gledam kroz svoj postao, sam inače i turistički vodič u Crnoj Gori, i to, na primjer, kad dođu turisti, oni ne žele puno da ih smaram sa nekim konkretnim datumima i to, mislim, došli su na odmor. Ja to stvarno razumijem. Njima su bolje legende i neke priče vezane za naše gradove, vladike i tako dalje, nego konkretno od kada do kad vladao Petar II. Petrović Njegoš, na primjer. Tako ja pretpostavljam, tako i svi u suštini rade, pogotovo kad su na odmoru. Tako da, ali neke predrasude, to su neke one stvari što ljudi misle i u suštini to je to. Nema sad nisam se susreo nešto sad specijalno kao da imaju nešto posebno za tim. Ja isto mi čini to je samo zanimanje kao sve ostalo, malo možda ljepše ostale. Ako se neko uridi, šta ću, ali tako je. Da, definitivno. Ja sam negdje kroz razgovore sa tvojim kolegama i podcaste koje sam pomenula, ali neke druge projekte koje smo radili vezano za Stari Bar i za podvodnu arheologiju, i onda sam negdje skapirala da arheolozi usvajaju mnogo teorijskog znanja, onda su tu strani jezici, pa su odlasci na iskopavanja, istraživanja na neke lokacije koje uopšte nisu pristupačne, pa i oni sami se dohvate lopata, pa se to praktično se primijeni se fizički rad. Šalim se, ali jeste, učestvujete nije šala, jer bukvalno radite to. Mi smo svi na lopate, mislim, nije ovo film, da se ne lažemo, ne uzmemo mi uzmemo i četkice i sve, naravno sve to, ali opet prije toga dođe lopata, ne mogu ja da stojim tu. Pa to kažem, prosto to je uključeno negdje, pa onda i fotografisanje i snimanje i taj materijal da se negdje arhivira, da se popiše. S druge strane, tu je i upravljanje dronovima i ronjenje i kasnije i kompjuterski neki programi koji su uključeni u cijelu priču. Prosto negdje sam stekla utisak da su arheolozi najobučeniji pustolovi, da tako kažem, putnici, najobučeniji putnici i prije nekih administrativnih priprema za put. Možemo li ih tako reći? Pa, znaš kako, u teorijskom smislu jesu i nisu, to sve zavisi sad od čovjeka do čovjeka. Ne mora biti arheolog, istoričar ili bilo što dalje da bi znao nešto. U teorijskom smislu kad se ide negdje. Sad, u ovom nekom praktičnom,
jesu u suštini, jer opet lakše se snađe, opet to što kažeš, opet i slikamo i vozimo dronove, ja sam dron prije vozio nego što sad vozim realno zbog posla, tako da u neku ruku jesu i neku ruku nisu, sad zavisi, na primjer, ta teorijska znanja, rekao, svako može da uzme i da pročita, nikakav problem, kogod negdje ide ili bilo čime se bavi sad. Što se tiče praktičnih, možda jesmo, ne znam. Eto što kažu, kako se zove, ako će nekog kopa sa diplomom baštu, imate arheologije, to je to. Ovo je odgovor na ono prethodno. Ovo je odgovor na ova sva prethodna 3 pitanja vezana za arheologiju, znači pitanje. To je to. Ali kopaš s diplomom. Da, kopaš s diplomom. Ali da li si negdje, da li su arheolozi ipak drugačija vrsta putnika u smislu ti mora neke stvari ipak da zapažaš koje možda drugi ljudi ne zapaze ili možda im nisu u fokusu ili, znaš, moje pitanje se najviše negdje odnosi na to kulturno-istorijsko nasleđe. Kad odeš u neke zemlje i to obraćaš pažnju na koji način su tamo tretirani neki spomenici, kulturno-istorijsko nasleđe, kako ih prezentuju, kako štite, pa onda praviš neku paralelu sa nama. U tom nekom smislu mislim da jesu arheolozi drugačija vrsta putnika. Pa u tom smislu jesu. Mislim, ja uvijek gledam kako se oni obhode prema nekim njihovim kulturnim dobrima, kako mi ovdje. Sad sve zavisi od države. Mi smo za neke države izmislili sve to, za neke smo baš ispod nule. Možeš li nas negdje pozicionirati u odnosu na, navesti mi primjere recimo nekih država koje onako su? Ja uvijek gledam, mi smo dio Europe i mi smo jedna mnogo bogata što se tiče kulturnih dobara i svega ostalog što imamo kao zemlja. I ja to svrstavam, ovo je, hvala Bogu, dio Europe, uvijek će biti i ovdje, na primjer, takve zemlje kao što je Grčka, Italija, one su cvetale evo zadnjih ko zna koliko godina. A mi danas nismo u 21. vijeku došli do tog nivoa. A ja i dalje smatram da na ovako malom prostoru imamo ne više nego oni, ali na ovako malom prostoru imamo svega. Od praistorije pa sve do novog doba. Ali ja ne mislim, nego i dalje se to ne koristi kako bi trebalo se koristiti. Naprimjer, cijela Italija živi od toga. Cijela Grčka živjela je i živjeće od toga, što opet logično. Evropski dio, čak i azijski dio, turski, oni žive od toga, mislim, pored ostalih stvari. To su neke države koje to, Španija čak, Portugal, sve države Evrope. Zašto ne bi mi mogli to raditi? Tako se pozicioniraju u suštini. Sad ako to gledaš, na primjer, sa nekom zemljom u Africi, ne možemo mi da se upoređujemo s njima, zato što smo mi opet ovdje. Mi opet, što ja uvijek kažem, to sad kroz putovanja, mi ovdje lijepo živimo. Za razliku od nekih zemalja koje sam ja bio, na primjer. Dok, na primjer, eto baš taj Siem Reap što si ti pomenuo, napravljen gradić pored Angkor Vata, zbog Angkor Vata. I oni su sve dali da dolaze turisti samo zbog Angkor Vata. Ne znam sad tačno podatak koliko miliona turista dođe godišnje u taj Siem Reap. A taj Siem Reap, to je neka veličine Danilograda našeg. Manje više, možda čak i manji. To su milioni ljudi godišnjem nivou koji dolaze samo zbog Angkor Vata. Na primjer, čak su oni to vidjeli, a imali su takve probleme 70. godina pored Khmera i svega, a mi dalje još nismo neke stvari vidjeli, a ovdje opet fino se živi u tom smislu. Mislim da još smo to zaostali za nekim stvarima, za Evropom pogotovo, za ostalima nismo ovaj drugi dio svijeta, ali treba samo da se napreduje. Jer ja mislim da kultura i turizam u ovakvoj zemlji, da svi mogu da rade i svi mogu da zarađuju od toga, iskreno. A gdje više štekamo? Gdje smo zaštekali? Tamo gdje štitimo i mislim štitimo, tretiramo na neki adekvatan način, bi trebalo kulturno nasleđe ili na polju prezentacije i promovisanja, marketinga već? Pa prvo da se, ajde da kažemo, probudi svijest kod ljudi. Naprimjer, mora se zna zašto služe muzeji, zašto služi neko nalazište, zašto tu stoji to, naprimjer. Prvo to, a onda ide marketing, pa onda ovo treće. Sad, da bi mi uradili, naprimjer, konkretnu vrstu marketinga, moraju prvo naši ljudi da znaju šta je to. Ne u smislu šta predstavlja, kao u smislu što ja pričam arheološki, nego šta predstavlja to za Crnu Goru kao državu, šta je, ne znam, Stari Bar, šta su svi stari gradovi po Crnoj Gori, šta je Duklja, šta je municipijum. To nema, rijetko ko ima to u svijetu gdje možete u 2 sata vidite toliko lokaliteta, kulturno-istorijskih, svih ostataka, svega, baš rijetko. Ima, ali su, kažemo, na veliku razdaljinu. To je poenta. Ako nas od praistorije pa do srednjeg vijeka i čak novog doba možemo u 5 sati sve da vidimo.
ja smatram da to niko nema, evo ja bar još nisam čuo za tu zemlju ko to ima na tako malo, prosto tako malo vremena da se sve obiđe, se prođu, eto da kažemo, svi ti periodi u danu, od Crvene stijene pa se sve ide do ne znam, do nekih crkava iz srednje vijeka i svega, tako da mi još to ne cijenimo koliko bi trebali, ali idemo ka tome i to mi se sviđa, u zadnje vrijeme to krenulo da se to radi na tome, tako da je to fino stvarno za sad. Recimo ovako opet iz ugla arheologa, gdje je za tebe bio ono raj? Došao si i rekao... baš iz arheologa ili ovako nešto drugo? Pa mislim, ja sam oduševljen... I kao iz ugla arheologa, a i generalno onako... Pa mislim, ja sam oduševljen Rimom, u stvari cijelim Rimskim carstvom nekadašnjim, a Rim kao grad, to je već, gdje god se okreneš je nešto bitno za taj grad, za sve. To je ono, mislim, u Rim sam bio više, ne znam ni sam koliko puta, opet bi pošao. Znači svaki put tamo se rado vraćam, tako neke stvari, možda konkretno je to Rim. Primjer, dobro, tu je opet i Atina, to Grčka manje više, ali Atina konkretno, takve neke stvari koje me odušljavaju iznova i opet se nadovezujem, nisam još bio, na primjer, u Machu Picchu, stvarno kad tad, ali eto, tu Kambodžu sam vidio, to je impozantno. To, dok ne dođete tamo, to se ne zna šta. Evo, ja lično čitao sam dosta o tome i sve, ali nismo mi to učili tokom ni studija ni svega, nisam ni znao, nisam imao predstavu dok nisam tamo došao. To je nešto sasvim drugačije, zbog samog situacije u Kambodži, što je to sve vezano, kako su bili ti vratovi štali, prašuma je prekrila Angkor Wat, cijeli grad. I nije se dirao do nekih tamo 70-ih, 80-ih godina kad se završilo to. I netaknuto ostao. Cijele sve građevine, sve, znači, to je ono, eto, to je mene fasciniralo stvarno tamo, mimo ovih evropskih dijelova, što rekoh, Rim, Atina, Grčka, to jeste tako da, to je to. Mada, eto, i sjeverni dio Afrike ima nekog, ima Rima u sebi, Alžir, Tunis, oni imaju čak i neki put i bolje ostatke amfiteatara i ulica i svega ostalo nego sam Rim. Bog prilika koje su bile i svega ostalog. Tako da, to je ono što oduševljava mene lično, na primjer. Sad je to Machu Picchu bi volio da vidim Petru. Eto, Petra mi je propala jedan put, neće više. Jordan u suštini, ali dobro doći od toga isto. To su ne stvari koje mene oduševljavaju, ne samo kao arheologa, nego ovako kao putnika stvarno. Ja to volim da vidim pored ostalih stvari i to mi je baš ono prioritet kad se putuje realno. Aj, pričaj mi malo o tome šta sve vidiš kad odeš, u smislu da bez sad želje da omalovažavam ili da ističem nešto, ali ja sam zaista razgovarala s ljudima koji dalje od smještaja gdje su bili ili neke hrane koju su probali, to je njihov utisak sa određenih putovanja. Šta ti sve ja smještaj najmanje pamtim, iskreno ti kažem, meni smještaj u suštini to je alat da se prespava, ne ide dalje. Ja sam u smještaj najmanje kad sam neđe, to je, tako to ne pamtim to. Pored ovih stvari, ajde da kažemo nekih atrakcija, pa ja ne volim konkretno glavne turističke atrakcije, kao ovo što smo pomenuli Eiffelovu kulu, Trifalnu kapiju u, kako se zove, Barceloni, sve je to lijepo vidjeti, ali nije to. Ja više volim nešto drugačije da se vidi. Ja čak volim da upoznajem ljude tamo da se vidi kako se živi. Ja, na primjer, u supermarkete volim da ulazim, da vidim šta tamo ima, šta nema kod nas, na primjer. To mi je nešto, eto, čak i svudi po Evropi i po svijetu se vidi šta ima, lupam, eto, ulazim, imaju neke slatkiše koji mi nema pravo sve, to isto na kraju dana, ali eto, nije proizvođač isti, možda tako. Tako da to su neke stvari koje, eto, i pamtim i ostaju mi, nikad mi nešto smještaj nije. Ja sad, evo sad ako me pitaš koji najbolji smještaj koji sam bio, ja ću reći samo ovaj posljednji, ja taj pamtim. Ostalo ne pamtim, meni to ne ostane u sećanju, osim ako nemam neku sliku i video, nema šanse. Sve ostalo pamtim stvarno, jer to je, ali najviše ljude u suštini koji tamo nađem. Zato što ja sve gledam to kroz, eto, svi gledaju kroz prizmu svojih očiju, realno u suštini, ali kako oni žive u suštini u toj Africi gdje sam bio, u tom plemenu, oni su presrećni, na primjer. Oni po nekim našim, eto da kažemo, standardima nemaju ništa. Ali oni su raspoloženi 24 sata, da oni se smiju, djeca se igraju, ništa im ne fali. I oni to i pričaju. Ja baš pričam s njima kako mi imamo, tu on kaže, oni sve znaju šta je, nisu oni zatupljeni u tom pogledu, ali im ne fali im i ne treba im. Znači, baš ono, ne treba im. Jedno je to, djeca su oduševljene te slatkiše, to stvarno nema. Ovo ostalo im baš ne treba. Šta će njima patike i tako nešto, lupam sad patike, ali tako nešto. To je ono što mene oduševljava i to je ono što pamtim sa svakog putovanja u suštini. Sve to i te priče i ta čuda. Naprimjer, to što rekao sad da taj Zanzibar sam bio 3-4 puta, ja mislim tamo već imam prijatelje odatle
koji se, oni su družljivi, koji se po cijeli dan dopisuju samo i svaki dan šalju poruke, manje više ono kako si, što radiš, baš fino, no i to ništa bez ikakvih nekih drugih nekih, ajde da kažemo, nešto da pomišljuju ili nešto baš ono da vide šta je, tako da to pamtim, u suštini ljude, njihove običaje, šta rade, kako žive, to mi je fino. Mimo ovih ostalih stvari što dođem da vidim, atrakcije što prirodne, što ove vještačke nazovi. Tako da to su suštini ljudi i običaji. Jesmo li mi onda negdje svi, u sve naše neke razlike, načine života i generalno neke navike, jesmo li u stvari negdje svi slični po nekim bazičnim potrebama, po načinima na koje želimo bliskost, želimo da volimo ili da budemo voljeni, da se radujemo ili tugujemo. Jesmo li negdje? Pa, pitaš za sve ljude na svijetu. Da, ove što si kuda si prošao. Mislim da smo u suštini, samo eto zavisi, ja uvijek kažem, zavisi kako svoju sreću. Što ja kažem, eto, neko voli da kupi patike, ja volim da putujem. Neko voli da kupi dobro auto, ja opet volim da putujem. Sve je tako. Sad ja mislim da jesu ljudi u suštini manje više svugdje na svijetu isti. Samo gleda svako svoju sreću. Ali od tih ljudi što imaju najviše sam i naučio realno. Jer oni spavaju hajde neke, nazovimo ih kolibe, betonski pod, to su nehumani uslovi. Baš nehumani. Ali njima ništa ne smeta. Evo, to je tropsko mjesto, njima ispod 30 stepeni nije, njima je čak i to spavanje prijatno tu. Mi to gledamo iz naše perspektive, to je horor, ali ovdje kod nas opet ima zime. Kod njih nema zime, na primjer. Konkretno pričam sad Zanzibar, oni su malo specifični. Sad, zavisi gdje, što, kako, nisam sve obišao još, da bi znao, ali da, u suštini, ja mislim da je to. Samo je to što ovi što imaju manje, više teže nekoj sreći, što se meni sviđa to, zato se vraćam toj Africi stalno, jer Afrika je jedan specijalan kontinent i mnogo lijep i baš dosta ljudi koji su upoznao to. I baš sam to napisao u mojim postovima i u blogu, stvarno, kao zove da nemaju, ajde nazovimo leba da jedu, kao, a srećni su. I onda uvijek sebe pitam ono šta je sreća, sad zavisi od čovjeka do čovjeka, ali eto, oni nemaju ništa, nisam vidio srećnije ljudi u životu. Eto. A ovdje dok mi je tu u istoj Crnoj Gori imamo opet, većina nas, nazovi tako, ima i stan i auto, opet imamo neki problema i čuda, tako uvijek treba gledati s te tačke gledašta, eto, bar ja tako mislim sad, stvarno. Da. A reci mi negdje kako planiraš ono naredno putovanje, jesu to neke komplikovane pripreme ili dešava se recimo da da nekad i ne znaš gdje ćeš da odeš, prosto kako je to, pretpostavljam da nije uvijek isto, ali imaš li neki plan ono? Pa, obično znam, iskreno, neplanirano može biti samo ovo što smo pričali po Europi, kad se nešto desi u smislu jeftine aviokarte, pa se neisplanirano pođe tamo. Ali ako se ide neđe dalje, to je mnogo unaprijed isplanirano, stvarno. I moj realno savjet da, pogotovo daleke zemlje, ne može se ići od danas do sutra, to se mora isplanirati. Sve. To je opet ona priča vezana i za novac i za sve što se na vrijeme isplanira, sve će i manje da košta, i manje će stresa da imate i sve tako, a što se tiče ovih neplaniranih, pa imam ih, nije da ih nemam, ali na primjer to su baš ovi gradovi po Evropi kad se nešto desi, evo kao ta karta u Zagreba, kao sad u Krakova slučajno ispalo za tih 19 eura štali, tako nešto, to mi je neplanirano. Ali i te se neke stvari planiraju, te male stvari, a ne velike, ozbiljno, to duga putovanja i velika, to već mora se planirati, to je već, što ja kažem, to je posao. To je da se uzme, se planira, da vidi se, na primjer, gdje god se pođe, se moraju poštovati njihovi običaji, morate da vidite koji su to običaji. Meni to inače, pored toga što zanima opet da se vidi šta je, na primjer, nešto tamo ne radi ko što mi ili tako nešto, lupam, da se vidi valuta koja je tamo, na primjer, eto, Poljska, Evropsku uniju, pa koriste svoje one poljske zlote i tako ta čuda, na primjer, a ne dalje. Znači, to je pa onda se vidi, na primjer, to opet, euri su u Evropi, svi ostali po svijetu više vole u dolare. Afrika i Azija, Evrope, euro skoro kao da ne priznaju. Oni sve u dolare, sve minju dolari, imaju njihovu valutu, ali nema zamjene njihove valute u eure, nego samo iz dolara u njihove valute. Tako da to su neke stvari koje mora se pripremiti, tako da nemam ništa specijalno neplanirano. Sve u suštini planirano, eto. Tako da i kraća putovanja su planirana ponekad. Negdje sam i planirala bila da te pitam, djelomično si odgovorio na to pitanje, to je li dobra prava pustolovina u stvari isplanirana, ali kad kažem isplanirana, mislim da
neke stvari posložiš, da neke stvari znaš kako će, da se upoznaš sa tim pravilima, da bi istinski mogao da uživaš kad negdje odeš. Da to odnosno neinformisanost ili kad se čovjek oglušio neka pravila, u stvari samo može da znači da će prije da upadne u nevolju i da to više nije pustolovina nego problem. Da je prava pustolovina u stvari da ti nekako se pripremiš za nju pa da onda negdje uživaš. Kao što sam rekao, pripreme ne polovno, 95% posla, realno. Mislim, zavisno koliko god da je avantura, gdje god da se ide, moram se dobro pripremiti. Da znam šta me čeka tamo od valute pa sve do tih običaja. Opet tako je. Mislim, to je samo priprema. U suštini bolje je tako jer, na primjer, ja umijem i volim da improvizujem. Na primjer, kad idem sam, meni nije problem da pođem, da kažem, nepripremljen. A i tako se pripremim, ali zato što kad sam sam, ja improvizujem, može tako. Sad kad si s nekim drugim ili idete 2, 3 ili više, to više nije improvizacija, to je već pakao. Jer nekome nešto smeta, to već nisu svi možda za to i sve to. I onda, iskren savjet, bolje da se pripremi sve, čak i ako može 100%, bolje, ne može 100% nikad, 95% može. U ovom slučaju ja se uvijek pripremim kad idem sam. Mislim, meni je lakše da improvizujem možda zato što putujem pa onda znam, u suštini tako nekoj, ali priprema je više od posla, iskreno, za te stvari. Baš zbog toga što kažeš, jer ako dođeš u neke zemlje nepripremljen za neku, konkretnu avanturu, ne znam, ne može se, u Papuče ići, ne znam, isti Machu Picchu, na primjer. To je, na primjer, priprema. Ne može se ići da isti Machu Picchu sa koferom koji vučeš za sobom, moraš da imaš ruksak. U Afriku kofer ti ne treba, samo ti smeta jer tamo nemaš kuda da ga vučeš, na primjer. Zavisi sa koje dijelo Afrike, ima i gdje može, a ima i gdje ne može, na primjer. To su opet neke stvari koje se moraju znati. Naprimjer, ja kad idem, tamo je to po toj istoj Africi, ja imam ruksak na leđa i to je to, da ne bi vukao torbu, to je sitno ovako kad kažem, ali dosta znači, jer ako nosiš kofer od 15 kila, 20 i više, ti u stvari moraš da ga nosiš, ne da ga vučeš. Jer tamo neki put ideš po nekim akademima, neki put na plažu, na plažu ne možeš kada je samo pijesak, ne može, mora se nosi, ne može se vuče. Tako da, to su, nazovi sitnice, ali to je sve priprema u suštini, pa sve do ovoga, da se poštuje ta država u koju se ide, običaj i sve tako dalje. To bi voljela malo da pomeneš to, ta neka pravila ponašanja, ili to neko običajno pravo, ili prosto neke norme. Kako tu istražuješ? Je li bilo nekih situacija onako? Pa nije, zato što je to ili obično... ne konkretno za tebe, nego prosto da si prisustvovao, si svjedočio kako neka stvari mogu da okrenu naopako ako neko drugi odluči da improvizuje sa stvarima sa kojima se ne improvizuje. Pa, nažalost, te obično stvari se, nažalost, ove arapske zemlje, žene tu prolaze, mislim, moraju da se obuču na njihove, kako se zove, zaboravio sam sad. Jeste. Tako je. I oni su baš striktni po tome, to je to jedino ono što je. Sad za muškarcu u tim zemljama nema nikakvih pravila u tom smislu, mislim, pristojno oblače, naravno i to, ali to je to nešto, mislim, ali ja opet smatram da se to treba poštovati jer to je njihova stvar, hvala Bogu, to niko nema problem s tim, ja mislim da ne treba niko da ima problem s tim, to je to u suštini. Nema nekih sad stvari, sad opet kažem, ja nisam došao do takvih nekih situacija jer ja uvijek šta god, znači ja, u te budističke manastire, muško, žensko, šta god, nema šorc, nema kupaći, nešto tako, nema trikmajice ili ne, bez rukava, znači mora se obući da se pokriju sve. Ne moraju lice, stvarno, i kosu, primjer, konkretno ženu slučaju, ali moraju se ali tako i muškarci moraju. Moraju se obuču, kao zove, full, sve, na primjer, papuče može, pošto oni tako i nose se, ali ne može šorc. Ne može čak ni bermude. Mene, na primjer, nisu puštili u bermude, no sam morao se presvučen, ja sam imao stvarnu torbu i presvukao su trenerku ili nebitno i to je to. Baš, to su neke stvari koje u suštini, ja te stvari, kao što rekao, znam prije nešto pođem, pa sam onda spreman, ali postoje ljudi koji vjerojatno i ne znaju i ne spreme se, pa onda opet, kad se neđe ide, ja volim da pročitam te njihove običaje, pogotovo po svijetu. Mislim, Evropa je opet Evropa, ali kad se ide po svijetu, uvijek treba znati gdje se ide, da se zna tačno kako, što, koje su i vjere i svega, jer opet to treba poštovati, idete u njihovu zemlju, naravno, hvala Bogu. Evo sad sam bio na svjetskom prvenstvu u Kataru, zna se njihova pravila. I baš prije svjetskog prvenstva su ljudi žalili kako tamo ne može, ovo ne može, pa ljudi oni tako žive godinama nazad. Ko smo mi zbog tih 20 dana da mijenjamo njihova pravila? Da se sad pretumba sve. Nema alkohola na ulice, nema ovo.
iskreno meni to nije smetalo. Prvi put sam bio na neko, sportsko takmičenje, pogotovo fudbalsko, je bilo baš kao da smo išli na neki koncert, to je baš bilo fino, meni to sad super, jer nije bilo ničega u smislu, nema alkohola, znači svi su ljudi došli da gledaju bukvalno fudbal. Bilo fudbalska atmosfera i to je to. Trijezno navijanje. Trijezno navijanje, što je opet, to je fascinantno, to za mene je bilo fascinantno tada, ali uživao sam, na primjer. Tako da mislim, treba to se poštuje svakako i treba da se pročita gdje god se ide, tako da o svemu suštini. Sad, vjerojatno su dolazili ljudi u nekih nezgodnih situacija, ja lično nisam, pa ne bi sam imao neki primjer konkretan, jer... Ali dobro, to je negdje svjedoči o tome da ta priprema je ujedno i edukacija i da je to znanje, da to ne može da škodi. Nije to sad neko cimanje bez veze, nego nešto što znanje koje ostaje i koje negdje na licu mjesta stvari poprima neke praktične to je to. obrise. Kupuješ li suvenire? Ili kad se sjetim. Drugačije neke suvenire. Nisu suveniri uvijek predmeti, je li? Pa ja skupljam te suvenire, to možda magneti, to ako se sjetim, ako sam sam, ne bi kupio ništa. Jer zaboravim iskreno i ne razmišljam o tome. Ako neko samo on kupi nešto, znaš, i onda kad ja vidim da, na primjer, ti kupiš nešto, ja ću kupiti opet isto, sjetim se u magnet. Pun mi je frižider magneta zbog takvih ljudi. Kupiš ti nešto, ja ću, ajde kad se bravo, treba i magnet iz ovoga, iz noga grada, države i tako dalje. A ostanu ti ljudi, na primjer, ne samo ljudi odatle, nego prijateljstva. Ja, na primjer, imam bolja prijateljstva s putovanja naših ljudi, na primjer, koji sam upoznao tamo, nego bilo kakav magnet da sam kupio. U suštini, dan se družim sa pojedinim ljudima, tako i baš smo nerazdvojni. To su neke, to su sličnosti tih ljudi što vole da putuju, što eto... Ljudi odavde sa kojima si putovao ili generalno? S naših prostora, u suštini s naših prostora s Balkana. Eto, više sam, baš što ti rekao, upoznao više ljudi, eto, kuma sam upoznao u centar Bangkoka. Gde znaš? Pa, eto, toliko u centar Bangkoka, znači 20 nešto miliona ljudi ima u centar, sam ubili 8-9 godina. Kako izgledalo to? Baš me zanima. Koje putovanje u Bangkok? I putovanje, ali i upoznavanje. Pa, mi smo bili stvarno zajedno sa grupom je bilo, ja mislim, nešto su bile 3-4 grupe zajedno, tad sam išao sa agencijom, jer i tad sam ja mislio da je tamo, išao sam sa agencijom, sam mislio da je eto, moramo sa agencijom, to su daleke zemlje, to su samo predrasude, ako mene pitaš iskreno, agencije ti ni za što ne trebaju za te zemlje čak, ali opet sigurni su ljudi. I bolje da se uzmu agencije, sigurni ljudi, drugo je kad ja pričam, ja to sad pričam iz moje perspektive, ja tad kad sam počinio da putujem, ja sam išao sa agencijom. Tako da, a to upoznanje, to je slučajno teklo, nešto smo bili tu, bili su neke starija ekipa, to je bilo prije 8 godina, sad će 9. Starija ekipa bila tu i baš bilo, starija ekipa neće nigdje ni da izađe, ništa, znači ne znam što će. Ja posle 2-3 dana vidio neki par, kako se zove, mladi ko mi, tad, mislim mladi, ali mladi smo i sad. Dobro, ispravio si se sad da te nispravio. I bukvalno je bilo razgovor, čao, ja se njima se družimo, mi vidite njih, oni neće ni izađu niđe. Znači, bukvalno je to bilo, odbijali su malo ali sad smo nerazdvojeni. Tako je to druženje počelo i sve, ali tako počnu ta druženja u suštini kad se pođe s nekim i preko agencija počinju isto velika druženja, kad se ljudi, to su ljudi slični, ja mislim i dalje. Slični ljudi, slične interesovanja. Senzibiliteta neko koji ako se sretneš s nekim u Bangkoku i voli da putuje, mi smo da više svake godine imamo bar 1-2 putovanja zajedno, to je to. Mislim, to su neka slična interesovanja i sve tako i eto, najbolje se sresti tako s nekim, realno. Tako da to su neke stvari koje ostaju posle toga. Magneti i tako, to su magneti, tanjiri, čaše, to ne. A se negdje preračunala bila da, ja mislim iz Grčke, kad sam stavila na papir koliko sam platila magnete, mogla sam još jedno 10 dana ostati. Evo ti opet pričam za novac, viš. To je po meni isto bacanje para. Od tad ne kupujem više ništa. Ja stvarno kupim taj magnet euro i po koji i to je to. Ni to ne donosim. Ja donesem, ali kada donosim priče, znaš, dođem i onda pričam. Priče su nešto sasvim drugo. Pričam gdje sam bila i šta sam vidjela. Nekog zanima, nekog ne, ali sa suvenirima sam završila stvarno. A toga si ko priča, baš se desila situacija, vratio se ja 2 dana posle svetskog i što bilo umorno, što dokazao se let, nebitno, i zove mene neka televizija da ispričam što je viđenje kao svetsko prvenstva.
I kad god su me pitali, to moji roditelji čak i svi, kad su me pitali kako je bilo, ja sam uzeo i postavio link. Evo, poslušajte, ne mogu više da pričam. I poslao sam i link, da vidi kako je bilo. Ono, full. I onda sam im poslao im ovo društvo, kaže, ti si u Brnu igricu, znači svi te pitaju, a ti si link, već sve snimio. Ja rekao, pa to je to, ne mogu. Ne mogu ponovno sam svima da pričam u suštini. Pričamo sve vrijeme i super. Ja stalno razmišljam o tome da ja uopšte tebe nisam pitala kako si ti u stvari počeo da putuješ, odnosno kako kreće ta neka prva tvoja putovanja, prosto, je li to negdje tokom studija ili prije studija, nakon studija, prosto kako se zahuktala cijela priča, to smo pričali, ali nisam negdje pomenula uopšte ta neka prva putovanja. Sad si pomenuo agenciju, ja bih zaboravila, sad si me napomenuo u principu da... Prva, nazove putovanja su došla posle studija kad sam već počeo da radim, stvarno, jer tu već... Ja sam uopšte mislila kad ljudi počnu da rade da završe sa vremenom za putovanja, ali kod tebe je definitivno drugačije. Ne završe, moraš pogledaš moj video kako možeš da iskoristiš eto dane praznike koje imamo u Crnoj Gori, hvala Bogu što ih imamo, mogu da se iskoristiti, može da se putuje. To ti jedno 5-6 putovanja, doduše nekih kratkih manje više, ali 5-6 su godini. Da, može znači, može. Može i to baš lagano i to je moglo od 1. januara do 21. maja može 5-6 putovanja. Računaš 21. maj, 1. maj, tako da u suštini može, stvarno, i ja sam čak i to i pravio te baš predloge gdje može se pođe za te pare, za toliko i toliko para, sad debitno sad koje pare, ne znam, ja sam to zaboravio se kako sam pisao, ali to je to. I može, nije nemoguće, to je ono što sam rekao na početku, to uopšte nije moguće, samo je bitna organizaciji, zašto hoćeš ti da uložiš te pare. Da. Izvini, prekinula sam ti, počeo si da o tim nekim prvim putovanjima pričaš. Prva putovanja su došla baš kad sam počeo da radim, iskreno, jer nisam imao da putujem dok nisam počeo zarađujem svoje pare. Mislim, kad sam pošao na studije, roditelji su me finansirali za te studije i to je to. Tu se nije imalo ni za šta više, dobro sam im pošao na studije, nešto drugo, iskreno. Ali kad sam se vratio, počeo sam da radim. Mislim, ja i danas radim po 2-3 posla svakako s vremena na vrijeme, tako da opet to je ostalo. Mislim, sa 16 sam već počeo da radim, preko ljeta sam radio sa 16, to su neki prvi početci toga, ali ne putovanje, nego posla, na primjer, pa ja zaradim pare, pa onda moji meni daju za dalje, ja ih trošim za izlaske, ta se izlazilo 17-18 godina i tako to, eto, tako mi je ostalo, to nešto navika. I danas je tako stvarno, a neki pravi početci, pa taman, kad sam se zaposlio full, kad sam mogao sebi da priuštim to, krenuo sam stvarno da putujem, to sam uvijek volio, stvarno da se nije moglo stvarno i onda je krenulo nekako, pa dobro, zadnjih godina je možda buknulo, nazovimo tako, ali i prije sam putovao dosta, na primjer. Sad, kako je to tačno krenulo, ne znam, usput, sve nekako, usput je krenulo sve. Vuče, zemlja. Pa, da. Ja sam uvijek volio da putujem, ja nikad nisam volio sam kući, zato je arheologija, a onda je zato i ovo, sve tako, i onda Crnu Goru volim svakako da obilazim i dan danas i tad sam volio vas da idem neđe i dan danas u suštini, samo da nisam kući. Ne mislim to ništa loše, ja samo hoću, svako može sa mnom dobrodošao, ali ja hoću samo nešto da idem, da vidim, da istražim, da pogledam nešto novo. Tako je počeo sa Crnom Gorom, pa onda na početku počeo Balkan, pa su došle neke, eto, nazovimo ekskurzije po Italiji, Grčkoj, onda već ozbiljna priča sa agencijama gdje meni dosadila ta Evropa, nazovi dosadila i onda sam pošao u jugoistočnu Aziju, pa vidio taj neki drugi svijet, pa se vratio u Evropu, obišao ostali dio Evrope, baš ono je to razlike malo, ali to je počelo tamo eto posle studija od kad sam se zaposlio pa sve nadalje u suštini. Ali opet sve to povezujem jer ja sve pare, nazovimo, koje zaradim mimo osnovnog života, ja sve dajem za putovanje i nikad mi nije žao. Sad sve zavisi ko šta voli, ja ne zalazim u to je stvarno stvar izbora, moj lični izbor i to je to. Pretpostavljam da je to i neki odgovor kad te, a mora da te neko nekad pitao što te sredstva ne uložiš u neke konkretnije stvari, u neke nekretnine, u nešto prosto. Da li tako nekad neki komentar bude tipa da su to nekako neke neopipljive stvari u ovom našem nekom materijalnom materijalističkom društvu ili makar poimanju stvari gdje imaš ono što je konkretno što se vidi da je možda način na koji ti živiš potencijalno iz nečijeg drugog ugla, gubljenje vremena, gubljenje sredstava. Je li to
tvoj odgovor od malo prije u stvari. Sad sam ti odgovorio već eto, na tome, ali pitaju ljudi dosta, ali opet ja to povezujem, ja to gledam, svako živi svoj život kako hoće, na primjer. Lupam sad, ti hoćeš da kupiš novo auto, hoćeš da opremiš svoj stan s nekom ekstra kuhinjom, šta li luksuzno, ja to neću i to je to. To je opet sa stvar izbora i ja tu ne zalazim. Ja, na primjer, tebe nikad ne bi pitao zašto će ti takva kuhinja. Možda hoćeš da kuvaš, voliš da kuvaš. Ja stvarno podržavam to, mislim, ako ti nećeš da putuješ, hoćeš kuhinju. Voliš žena da kuva, zašto da ne kupi to i treba. Ali stalno ima tih pitanja takvih, ali ne obazirem se ja puno na to u suštini, jer to je opet... Da, drugačije viđenje nečijih. To je drugačije viđenje, mislim, iz svake perspektive. Sad ja, na primjer, meni na primjer, lično nije glupo što ti kupuješ, lupam tu istu kuhinju, jer ja tako ne posmatram stvari. Kako znaš da mi treba nova kuhinja? Pa tačno, osjetio sam se čim pitaš. čim pitaš ti rekla, aj nešto, znao sam neku. Nisam ja rekla da ja ovo pitam. Znači ti mi prije da kuvaš nego da šetaš, bože dragi. Ali viš, to je možda san Crnogoraca. Ali ti voliš da kuvaš. Razumiješ, ja volim. Vidjela sam... Ali viš, ti na primjer si možda san nekog Crnogorca, sam voli da kuva, a ne voli da ide niđe, eto, to je to. Ja sam idealna, kao iz priručnika. A ja volim da kuvam, nisam kuvao prije. To sve počelo, i kuvanje je počelo skoro. Mislim, relativno skoro. Nisam prije umio da skuvam ni jaja, nešto drugo. Živio sam od menze, u suštini dok sam studirao, posle toga živio sam na sendviče, sad stvarno umijem da pravim, to stoji. Ali mi dalje ne treba kuhinja. Ali vidim, sarme promovišeš. Pa dobro, pravim sve sad, pokušavam da pravim svašta nešto. Kad pominjem sarme, na koji način koncipiraš tvoj profil na Instagramu? Onako, baš je koloritan i zanimljiv i skroz je onako... Svašta nešto ima. Jel imaš neku koncepciju ili je to stvar inspiracije i onoga što si ti negdje? Malo organizacije, malo improvizacije, malo znam šta ću da objavim, malo došlo mi u momentu to da objavim. Ima svega tu pomalo, mada u suštini obično nije haos, to se tačno zna šta i kako je. Naprimjer, to je konkretno sve to nastalo za savjete, to je i poenta sad, kad se negdje pođe da se vide ljudi, kad ko pođu i čude. Evo sad, naprimjer, konkretno je to nastalo, na primjer, evo, sad pođeš u istu Barcelonu, imaš 3 highlights u stvari u storiji u Instagramu, nebitno, i gdje možeš da upališ to, ne treba ti vodiči po Barceloni, na primjer. Tako da to je nastalo, na primjer, isplanirano, nije to slučajno, na primjer, ali rijetko što dođe slučajno i tu. Sve znam šta ću da postavim, znam u suštini, sad već pogotovo znam šta je ljudima korisno, šta vole i tako to. Nešto dođe i spontano, stvarno, neke to šali, čuda, to dođe stvarno neki put, u stvari to i većina dođe spontano kako meni pa nešto na pamet, pa onda moram da kažem i tako to. A što se tiče putovanja, pa rijetko, zato što su to obično savjeti koje ja već znam. Sad, nisu oni smišljeni da će da budu danas, ali ja ih već znam i onda danas je pravo vrijeme da izbacim, naprimjer, prošle nedelje sam izbacio da od novembra počinjemo da imamo ponovo vize za Evropu. To sam htjela da te pitam, super što si pomenuo. Ali, mislim, vize nisu strašne vize, nego ne, nije to ništa strašno, to je samo online formular. Ali nešto što je neophodno znati, mislim, ovako. Da, to je, naprimjer, neophodno znati, od septembra, novembra još razmišljaju to, ali to je samo online formular, nije ništa strašno, to je u suštini 7 eura košta to i traje 3 godine. I to je u suštini bitno, koliko sam ja shvatio iz toga što sam čitao njima, čisto da oni vide da nisi osuđivan ili tako, lakši način i još zarade 7 eura, realno, ali nije to takva viza, to je u suštini, upišu se podaci, lični broj pasoša i gdje kao planiraš da ideš, tako neke stvari i to je to, ali na 3 godine 7 eura to je ništa. Nije to kao prije, one što smo imali Schengen, ne, ovo se sve online i u roku od minuta može biti gotovo. Ali super mi je bilo to što si ti u par objava, odnosno ista je objava nego par potkica, objasnio nešto što bi vjerovatno sad da sam ja sjela da krenem da čitam, oduzelo bi mi sate i vjerovatno mi na kraju ne bi baš bilo najjasnije. A ti si to nekako sve spakovao i onda sam razmišljala koliko je to super i koliko je to u stvari to dijeljenje znanja i iskustva nesebično. Ne funkcionišu svi ljudi baš na taj način. Nekad mi se čini da neka iskustva koje neki ljudi imaju, da su prije onako da ih sačuvaju za sebe pa da naprave nekada je to nešto teže, mističnije nego što u stvari jeste, ali ti onako baš velikodušno dijeliš sve to i to je fenomenalno. Možda ti možda nemaš osjećaj da je to tako, ali
znači. Imam osjećaj da je to tako, to nije sporno, znam ja šta radim, to je, znam tačno, ali opet ti kažem, to je sve nastalo i dalje se kreće ka tome da počeram ljudi da putuju. Znači, to nema, to i prvog dana i danas je sve to isto. To znači nije smišljeno da ja nekome skrivam informacije. Mislim, te informacije mogu se nađu, ja samo olakšam put do njih, nazovimo to tako. Shvatam ja što je moja uloga tu i sve to, ali mislim da nema potrebe i mislim da ljudi šta god vrste, pogotovo ove, ne treba da kriju. Sad to je već opet do osobe i mislim da to treba se podijeli s ljudima, na primjer, kako se ja našao kartu, našao sam kartu jednu, sad ću ti reći, iz Tirane za Abu Dhabi 26 €. Ja sam je odmah podijelio, sam je našao i to je to. Uplatih do Bijelog polja autobus za malo toliko. Viš, sve vezano za ono što si me pitala odakle novac, tako, 26 €. Meni od Podgorice do ovde trebalo 20 € goriva. Računaj tako, je li tako? Taksi od Podgorice do Budve 25 € u jednom pravcu. Je li tako? Mene je koštala karta, Tirana Abu Dhabi 26 €. Tako da opet, viš, jeftinije to nego poći Podgoricu budu taksi. Pričao sam za taksi konkretno to. Ali čak i kolima, sad od goriva pa svega dalje. Na primjer, eto, pošao sam prošle godine, kao i uvijek što idem za 20 € i zove me drugovi ovako društvo iz bara iz Ulcanja i kažu, na primjer, skuplje je meni doći do Podgorice, popijemo kafu, nego da pođeš ti do, Barcelone, na primjer, tada je bila baš Barcelona. Tako da, ali što se tiče tih savjeta, pa to je i cilj u suštini, da vide ljudi da baš zbog ovih stvari što ti pričam da nije nemoguće putovati. Znači, može se doći do dalekog Abu Dhabija, 5 sati leta za 26 €. A ne tu do Rima, na primjer. Može se i do Rima doći za 300, ali to je već stvar izbora. Da, ko kako hoće. Da, to je i postalo to, mislim šta bi ja to krio, nemam ja što da krijem u suštini, ja pomognem ljudima, ja sam baš zadovoljan, milo mi je kad se ljudi jave da putuju i da mi pričaju, ja baš volim to, iskreno, stvarno volim da čujem, na primjer, ako ti neđe pođeš pa mi kaže, vidio sam oko tebe, meni to baš milo što je neko pošao da prošeta malo, jer mislim, ja iz svoje perspektive uvijek gledam, svako se s putovanjem vrati bogatiji. Da. Bar nauči sebe i nauči s kim može i s kim ne može. Šta treba da znamo sve ako krenemo? Tajland? Tajland? Sigurna zemlja, mnogo lijepa zemlja, pristupačna zemlja, iskreno, najskuplja je karta avionska do tamo, ostalo sve može se naći neke pristojni iznos realno, ljudi top, plaže top, provod odličan, znači hrana top, tamo se, na primjer, jede sve po ulicama, street food, kao odlična hrana, to je njima meni jeste, ja obožavam to, na primjer. Od voća do ovih, kako se zove, guštera, do pirinča, do svega. Od voća preko guštera. Pa svega imaju, mislim, to je to, mislim. Grilovano, šta zajedno? Pa grilovano, sve je to grilovano. Tada vam to preporučujem svima, iskreno, mada rijetko kad, evo kao što si mi rekla na početku, kad smo rekli za Kambodžu, vidiš, ja bi se i tamo vratio. A ne na Tajland koji je već kako se zove, naprijed dio, ne od nas, nego i od svih tamo jugoistočne Azije, na primjer. Prvog dila što sam ja bio, na primjer, ali to je, ja bi se vratio. Ja uvijek samo da idem neći. Samo da putujem. Ima li neko jelo specifično ili nešto što si probao, a da možda ni dan danas baš nisi najsigurniji? Šta je to tačno? Šta je to tačno bilo? Kakav miks? Uvijek znam što jedem, ali ima raznih stvari sam probala i uvijek znam što jedem. Ja volim da znam što jedem, ali sam probao svašta, iskreno. Probao sam taj isti na škorpije, neke tamo gmizavce, ne znam, i sam od taman od guštera do čuda, ali... Su li zbućkani da nemaju oblik ili su baš onako izloženi? Ne, oni su oblik sve full, samo što oni ih prže u ulju. I onda nije neka razlika između njih, osjeća se malo i bukvalno. To je ulje, vrelo ulje, puno cijelo i to je to. Hrskavi, to je iskreno lijepi. Pio sam čak i tekilu od škorpiona isto u Vijetnamu i to znam u suštini sve što sam probao. Svašta sam probao, ali uvijek znam što sam probao. Ja volim da mi se kaže što je, da bi baš ispričao ljudima da sam to i to probao. Dobro. Je li negdje istina da se najbolje jede ako se posmatra gdje jedu ljudi koji su, ajde uslovno kažem, lokalci? U smislu da prateći njih ti dođeš do nekih najboljih mjesta i najbolje. Pričao mi je ujko davno da je negdje najbolju ribu kroz Španiju jeo
tako što je išao u restorane gdje su jeli lokalni ribari, gdje su oni spremali ribu koju su i lovili. Imali Pa istine u tome? ima, to je i logično u suštini, mislim, ti ljudi, na primjer, mi odavde znamo tačno gdje jedemo dobro meso, dobru ribu, čak kogod je odavde iz Crne Gore u suštini, tako i kod njih. Mislim, to je logično, realno i tako je. Uvijek sam bolje jeo s lokalcima i street food, što kažem, po svijetu, nego bilo koji restoran koji postoji u suštini. Ne u suštini, nego stvarno, jer to je baš ono... I ebe ukusno ima neku čar, to što ja kažem, što kad se putuje uvijek ima neku čar da se vide ljudi, vide kako žive, kako jedu. Naprimjer, najbolji sendvič sa govedinom može otac se pravo u Vijetnamu. A kad ideš za taj sendvič, pomišljaš u sebi, doduše ne ja očigledno ne razmišljam puno, ko zna gdje te vode. Skreneš tu neke ulice, katakombe, ko zna, to ovi ljudi što su bili sa mnom, nisu bili baš preplanuli, a meni sve, na šta će, ko će mene uzeti, vratili bi me prvog dana koliko jedem. Znači, baš bi vidjeli Druže, ti nisi uopšte isplativ za... Ne, nisam isplativ, stvarno, ne, za to ne, i onda mene nema vajde i vratili bi me. Kakav je sendvič? Bogovski. Iskreno, bolji taj u životu nisam probao, ne znamo ću nikad probati. Ako se vratim opet idem tamo, tačno znam gdje je, na primjer. A kod istog čovjeka on pravi neke milkshake-ove, šejkove, štali, to se osjeća voće, tu nema soka, to je voće i tako. To je, tako da te stvari jesu, to si u pravu. Bolje poći s lokalcima, stvarno, to je baš lokalac jedan se vodio tamo i svugdje. Primjer, probao sam vrhunsku picu u Kambodži, na primjer. Bolja je pizza bila u Kambodži nego u Italiji. Ja u Italiju ne volim te pice svakako. Oni to komercijalizovali su pa ne vole. Mislim, ja ne volim jer su komercijalizovali sad, ko zna zašto je, prave pice. Možda u Napolju ima dobrih pizza, stvarno pizzeri. To je to. Naprimjer, a eto u Kambodžu probao sam vrhunsku picu. Kambodžu, na primjer. Ne bi nešto... Sa lokalcima. Ne bi, da, palo na pamet, ali pizza, mislim, je tamo, to je to. Neka očekivanja ili uvijek je najbolje s lokalcima, sve. I ne samo hrana, nego šta obići, gdje jesti, na koju plažu poći, kad, što, kako, znači to je sve najbolje s njima u suštini. A pričali smo masu stvari, ali jednu stvar ne bih voljela da preskočimo, evo nećemo, pošto upravo sam je se sjetila, pa je nećemo preskočiti. Koliko si se ti negdje mijenjao u smislu kao neke tvoje navike, neko tvoje viđenje i ljudi, i života, i prioriteta, i kroz sva ta putovanja, kroz kontakte sa ljudima. Prosto, jel osjećaš te promjene? Jel razmišljaš u stvari o njima ti sa nekih kao osoba kakav si možda bio nekim prvim putovanjima ili posle faksa ili sve to kad kreće i danas. Osim tog fascinantnog iskustva koje imaš, kako utiče sve to na tebe? Pa drugačiji si, ja mislim u pozitivnom smislu, baš zbog toga što je to od početka što smo pričali kako žive ljudi, da li dobro ili loše, nebitno je, znači da se vidi kako žive, to sve mijenja, ja mislim u pozitivnom smislu, tačno se vidi šta, kako, zato ja kažem što mi ovdje u Crnoj Gori nismo svjesni šta imamo, a šta drugi nemaju. To je velika stvar ovdje kod nas, pogotovo konkretno u Crnoj Gori, jer mi dalje i danas nismo svjesni šta imamo, a to se najbolje vidi kad se putuje. Kao što kažem, kako se živi, gdje se živi, u kakvim uslovima ili neuslovima ili u odličnim uslovima, sve zavisi. Tako da to sve mijenja čovjeka, iskreno, mislim, mene je davno to promijenilo, ali, mislim, evo primećuš, ja sam otvoren u suštini za sve, tako da, ali me promijenilo je čak i mene, ali mislim da bi čak i čovjeka bilo kakvog promijenilo ako putuje tako. To je ono što ja kažem, mora biti čovjek svakako otvoren i prije toga mijenjanja, a onda sve ostalo ide. Naprimjer, posle se promijeni čovjek, brzo se promijeni i navikne na neki život normalni, što kažem, i tako to. To kao što ti rekao, u Africi, viš, njima nije čudno, njima je bogatstvo stoka i djeca. U 21. vijeku u Evropi to više nije, to je čudno, naprimjer. Ja ne znam šta je to čudno, lično. Mislim, razumiješ, i tako neke stvari, to se ona vidi, to te stvarno promijeni, u suštini sagledaš stvari na bolji način, ni sve ostalo. Vidiš od tih ljudi do svega tamo, sve te poboljša, eto da kažemo tako, u nekom dobrom smislu. Kako, na primjer, ja uvijek kažem, na primjer, ako hoćeš da budeš sa nekim, da li u vezi, braku i nešto, osim života zajedničkog, mnogo je bitno kad se pođe s nekim na putovanje.
Da vidiš navike, da vidiš... Ja, na primjer, to gledam tako, ja, kroz putovanje, u suštini, kroz život zajednički, da vidiš navike te osobe, da će ta osoba u 7 da se probudi, jer moramo stignemo u 7:15 da obiđemo nešto, da će To je sve to, opet i tako vidiš i te stvari. Prijateljstva, opet što smo pomenuli, i to vidiš tamo. Ne možeš ti svaki da putuješ, u suštini. Neko neće da iste stvari što ti radiš, neko će nešto drugo, sve te to u suštini minja i onda na kraju shvatiš da, eto, na primjer, zadnjih godina, ja tačno znam s kim gdje mogu. Ja tačno znam gdje mogu sam, gdje ne bi nikog poveo, a tačno znam gdje bi pošao sa 50 ljudi. To je tačno ono, mislim, to je opet organizacija, ali sam već naučio da vidim koliko mi treba i što. Jer nije sve za svakoga, ali minja dosta ljudi u pozitivnom smislu. Da ti bude iritantno, ne mislim na osobu kao osoba da ti bude iritantna, nego na navike neke koje ti onako malo smetaju kad si s nekim na nekom putovanju. Pa nema nešto specijalno. Mislim nešto što ti onako remeti, što ti bude neka distrakcija koja ti ne pada baš fino. Mene nešto rijetko što poremeti, zato što ja uzmem pa isto koju u životu ja svoj posao. Znaš, tako je vas da cijeli život sam, ja sam takav bio i prije i bit ću, nadam se, i to je čak i dobro. Ima, na primjer, moj otac vas da priča anegdotu, ja s toga stvarno osjećam, osnovna škola, tako igramo u fudbal, znaš, i tu je bilo, ne znam, 7-8 ovamo, 7-8 tamo, i igraju fudbal i ja stojim ovamo pored gola, niti golman, nego nam odbrana, šta stoji, i on gleda to, ja to stvarno ne sjećam se, ja stvarno, ali on to uvijek priča i ja ne gledam to šta, kako, i meni dosadno. Igra se kao neka utakmica dječja, šta li, meni posle 20 minuta dosadno, ja odem. Ja se ne javim nikome, ja samo odem na puštin stadion. Tako da i danas je tako, na primjer, ne smeta mi, ja ne pridajem pažnju tome, ali na primjer, ako ti nećeš da se probudiš, opet kažem u 7, ja se probudim, ja idem. Ti hoćeš, nećeš, ja stvarno ne mogu, a pogotovo na putu, nije to drugačije, život kući normalni i to, ali kad smo na putu, nismo došli tu da spavamo ili bilo šta drugo, idemo da obilazimo, šetamo, da istražujemo, tako da u suštini to, ali nema neke nervoze što se mene tiče, ja se što nerviram, mislim, ljudi su kakvi su, šta ću ja sad? Ima vjerojatno napravni ljudi, ali ja ih ne slušam, ja svoj posao. Evo ja, na primjer, vidim kad sam išao sa agencijama, svako ima neke svoje prohtjeve i čuda. Uvijek, pogotovo naši ljudi koji vas da imaju nešto da pitaju i čuda, ja ne obraziram pažnju na to stvarno. Jer mislim, nije moja stvar, ne dotiče me nek šta god daj i onda mi ne smeta. Iskreno, ako ću nešto da uradim sam, ja se odvojim sam, završim, prikružim se grupi i nikakav problem. Ali opet rekao ti, opet zavisi gdje ideš, na primjer, ima neka mjesta na planeti gdje ne bi pošao sa agencijom, ne znam zašto. To je više sam, znaš kako agencija mora stvarno, ne pričam da je to agencija loša, nego agencija ima svoju agendu, ona ima, na primjer, 15-20 ljudi, svi moraju da idu tamo, onda svi moraju da idu vamo. A ja kad sam sam, ja idem tamo, ostajem kako hoću i to. To su neke moje neki lični stavovi. Jesu li ljudi poput tebe nekad noćna mora za agencije i za turističke vode? Mislim noćna mora, razumijemo se. Nego prosto, znaš ono, pa nisu, kao gdje nam je onaj lik, kako da ga iskontrolišemo, ispratimo. Hoće li nas uvaliti u problem? Ja poštujem to, kad sam sa agencijom, ja stvarno poštujem to. Ja ne želim da pravim problem prvo tim vodičima, ja znam kako im je rekao, opet ja radim to isto, da ne želim pravim njima problem, ja sam uvijek tu. U smislu i svega i organizaciju, sve sam tu. Ništa, znači, ne radim striktno od toga. To što ja ne volim to, na primjer, ja ću da ispoštujem. Naravno, i uvijek sam poštujem i uvijek ću, ali za to, na primjer, rekao ti volim više neke destinacije sam da pođem zbog tih stvari. Ali ako pođem sa agencijom, ja sam najbolji gost koji će dimo, jer sam tu, sam vas da u prvi red, da slušam, da ispoštujem, jer stvarno to je opet, mislim, ne samo fino, nego opet 20 ljudi treba brinuti tim ljudima, mislim, znam ja da ne mora niko brine o meni tu, ali opet nije isto. Jedan ste izgubio, ono, tako da te stvari da stvarno razumijem i poštujem. To baš ne. To je opet i posao njihovi, tu ne. Da. Što se tiče agencija, ispoštujem maksimalno. Za razliku od pojedinih ljudi koji sigurno to ne rade, to sam siguran. Ima raznih. A reci mi, ti definitivno na putovanjima i sticanju svih tih iskustava i to ti uživaš i vidi se i iz toga što govoriš i način na koji govoriš i sve to, ali kako je, recimo, reaguju tvoja porodica? Mislim, sigurno brinu prosto kad si, ne znam, na drugom kraju svijeta ili tako nešto. Kako su se oni negdje, je to bio proces neki navikavanja na tvoj životni stil? Jesi imao podršku? Jesu nekad imali... Podršku iskreno uvijek imam, što se tiče od porodice, to nije problem. Naravno da brinu uvijek, ali
kako se zove majka, najviše brine kao i svaka majka u suštini, ali ja sam sad to napravio sam baš prije neki dan video kako se ja u svojih 33 godine javljam majki kad uzletim, kad poletim, kad sletim i dan danas. Na primjer, i ja mislim to normalno, iskreno, to ništa nije čudno, ja se stvarno javim. Kad sam sam uvijek se javim i kad je neko sa mnom, toga zadužim tu osobu da to radi. To me onda više ne zanima. Jer imaš posao tu. Ali kad sam sam stvarno se javim baš zbog toga jer znam kako brinu i sve to, ali čisto se javi porukom što ja kažem, to moj mlađi brat ima sad 20 godina i on se nikad nije javljao i ni sad još nije počeo to. Ja sam i tad bio i eto, sa 18 sam otišao od kuće da živim manje više sam i sve i uvijek pošalješ poruku. Nije to javljeno klasično, ja sam sad tu, nego sletio sam. Na primjer, evo sad sletio sam, pošaljem, više ne moramo se čujemo. Majka, otac i svi u stvari, cijela familija znaju da sam ja stigao, oni se ne brinu taj drugi dio. Samo je bitno to. To je u suštini, ali smatram da treba ljudi da se javljaju svakome. Ne samo roditeljima, nego bilo kome ko vas voli i čeka šta god. Ja mislim da je jedna poruka. Ja rekao, baš taj video sam napravio oduševlji ljudi, pa to je uvijek. Ja čak i uživo nekakva priča napomene, majko, samo da znaš, stigao sam, ono čisto da i to više, to sam na primjer napravio to, tako je počelo to, majko, stigao sam, tako što sam objašnjavao mojom mlađem bratu, to da treba uvijek da se javi, majk pošalje samo poruku. Mislim, uvijek majke, pa će majka prenesiti, ostalo to znamo svi, to je to. Samo to. I onda on nije kao ono htio slušati, tinejdžer, ali ja sam to onda uživo pričao, gdje god stignem ja i dan danas, stigao sam i objavim to da svi vide. I onda da vide ne samo on, nego svi da, suštini ne samo majke, ja se javim majke, stvarno onda brine, rekao ti, ne samo to, nego ona će svima da reče i to je super. Ali svakom slučaju treba se javljati će god da se ide. Da nekih tvojih par sekundi, a njenih mnogo sati mira. Bukvalno. Tako da, to je eto, sletio sam jer nema u avion signal, sletio sam, to je to. Mislim, i ona je onda mirna dok ja ponovno uzletim. Bukvalno je mirna žena dok ja ne uzletim opet. Što je opet, eto, i to je samo jedna poruka, znači, mi se opet čujemo i sve to full, ali ona je mirna, ja sam sletio, to je to. Fenomenalno. Ja ti rekao, odkad sletim, ona ne razmišlja gdje ću ja, znao da će ja snaći. Objavljuješ dosta i videa, obilaziš Crnu Goru, ideš na neka manje poznata, nepoznata mjesta, promovišeš i definitivno i Crnu Goru, a promovišeš i po svijetu, mislim, ti odlaziš na neke, putuješ, odlaziš na neke lokacije, razgovaraš sa ljudima, vjerovatno te pitaju odakle si, kakvi smo to mi, šta im kažeš, kakvi smo to mi? Pa kažem istinu i stvarno smatram da je ovo jedna od najljepših zemalja u kojoj sam bio. Na ono što sam ti rekao prije, na ovako malom prostoru mi imamo sve. Imamo od planina do livada, do mora, znači imaju države sve ovo, da me pogrešno ne shvatiš. Većina država ima sve ovo, ali na velikom prostoru udaljene su lokacije na drugih, drugačije je to, na primjer, lupam. Ima i Los Angeles, ovo što mi imamo, na primjer, ali da bi došli na skijanje treba nam 4 sata. Nama treba sat i po sa ovim novim autoputem, na primjer, eto. A u isto vrijeme možeš da se vratiš opet u bar da se kupaš jer je to toplo, mislim da se kupaš, a to je relativno. Da. Tako da u suštini pričamo o tim nekim pogodnostima što imamo i ono u suštini kad god pričam i ja kažem sebi jeste tako da ja to znam, cijeli život jeste tako, da pričam im o ljepotama Crne Gore, a onda im na primjer eto na primjer ne sad svjetski nivo, nego su me na primjer prošle godine mislim sam bio u Portugalu, nije bitno zemlja, Holanđani pitali gdje je Crna Gora, Holanđani. Ja im objašnjam gdje je Crna Gora i sad počinje tu neko zezanje kao oni znaju gdje je Hrvatska i tu staje. Ja kao njima, što vi znate samo granice Evropske unije, tu stajete. Ja uzimam slike, moje slike, što pokazujem Đurđevića Taru, pokazujem Kotor, oni oduševljeni. Oni pitaju gdje je ovo, koliko treba se putuje tamo, ja rekao, imate let, sat i po možda do vas, Holandija, mislim, tu je. Tako da, to su neke stvari, a ako to isto, to je Evropa, blizu smo realno, neko ne zna za nas, manje više. A zamisli kako je kad pođeš neđe daleko pa im pokažeš to. Na primjer, pođeš u, ne znam gdje sad, taj isti Jordan, na primjer, kako se zove, njima je sve pustinja. I njima objasniš kako se ovdje živi, šta mi sve ovdje imamo, kakva bogatstva prirodna i sve, oni ne znaju šta ih je snašlo kad vide slike. Oni misle, pa vi ste ludi, misle da je... Većina ljudi u takvih zemlji misle da je Photoshop. Da je, na primjer, Mosno Đurđe je tari Photoshop. Da su jezera naša planinska, kojih, hvala Bogu, ima više nego dovoljno, su baš Photoshop.
To je ono fascinantno što ljudi vide, no baš pričamo o tim ljepotama, konkretno tim ljepotama i što vide da ne pominje sad stare gradove. Naprimjer, ja dok dođem do naših plaža koje su mnogo lijepe, oni se oduševe, naprimjer, svi ljudi. Stvarno, to i jeste tako i mi to treba tako da gledamo, ne samo drugi ljudi, stvarno, jer ovo niđe nema, koliko nas ima, ali ne na malom prostoru. To je poenta. Primjer, ove stvari ima, evo, lupam, susjedna Hrvatska ima to, ali Hrvatska je ogromna. Da bi se došlo od planine do mora treba dosta sati. Kod nas je sve blizu i opet i lijepa je zemlja i sve u prirodi. Primjer, ovdje kod nas povezuju, nažalost, sve more, a planine su veće bogatstvo no samo to more. I more i planine, ali sve tako. Tako da pričamo o tim stvarima, u suštini, ja pričam, a onda im pokažem slike i slike ih oduvuju s nogu, jer stvarno, ja mislim da imamo mi čime da se pohvalimo i treba da se hvalimo, s ovakvom zemljom, Bogom danom, za sve. Što ti rekao ti, oni gledaju u pustinju, tamo žive sa stokom, sa kamilama, sa čudima, a mi ovdje puštimo, eto, na dormitoru oni puštaju slobodno ispašu krave, ovce, šta god, i to je to, u slobodno ispaši. Tamo kod njih to ne postoji, ne znaju pojem toga, na primjer. Onda baš o tome pričam uvijek s ljudima, no, da vide šta je, da vide kako je, na primjer. To Zanzibar konkretno i Tanzanija, rajsko mjesto, rajsko ostrvo u stvari, a nemaju ništa primaći što imamo mi, na primjer. A tamo milioni ljudi dolaze. Tamo je stvarno fino što se tiče januar, februar, decembar, kad je naša zima, pa zbog toga, na primjer, oni kad vide ovo, oni ne znaju šta gledaju. Pa to me pričam ljudima o tim nekim našim bogatstvima što imamo. Pajaš različite svjetove. Pa bukvalno, onda kad se kaže ljudima da u Crnu Goru, eto, ne cijelo, možda obiđeš od kraja za 3 sata, oni kao, wow, mi ne možemo našu državu ni za 10 dana, a nešto drugo, u te velike države, kažem. I da iskuse različite stvari. Da sve se u danu, se sve iskusti. Vidi se i vrh dormitora, vidi se, ne znam, onda se spušti da se vidi, ako si ide to baš tura od vrha dormitora do Boke, šta ćeš sve vidjeti tamo? Dormitor, Ostrog, Boku, znači to je samo to, da pričamo aj drugi dio, lijevi dio Crne Gore, su vama, znači to je baš ono, tako da o tim stvarima pričam ljudima i vidim da svima se to baš sviđa što čuju i tako, mnogo ljudi je čak došlo zbog mene ovdje da vide u Crnu Goru i duševili se i sad se danas vraćaju zbog toga. Baš ono, došli neki od tih su i moji prijatelji koji su dolazili kod mene i sve, da baš vide ono što ja pričam da je stvarno tako i ja mislim da je tako, stvarno. Bogatstvo. Koja je naredna, znaš li, tvoja destinacija? Gdje ideš? Uzbekistan. To sad, mislim, skoro nešto ili za kad je planirano? Tamo, ja sam zaboravio datum, april, ja sam zaboravio datum, stvarno, vidio sam tačno kada je, na primjer, ta konkretno prije 8 mjeseci je već bila planirana, na primjer, viš. To je ono što ste rekao na početku, to nije isplanirano sad, pa ja već znam kad ću, to je to, ali ovaj Krakov sad za vikend je bio isplaniran vikend prije toga, na primjer. To je ona razlika što smo pričali, ono, bukvalno, a ovo je isplanirano već sigurno 7-8 mjeseci ranije. Neke putovanja su i godinama ranije. Na primjer, baš ne godinama, ali minimum godinu. Neka pojedina putovanja su sigurno godinu dana ranije planirana, bila. Recimo, jedan od najljepših sutona koje si ikada vidio. Gdje je bio? Ne znam, iskreno ti kažem. Ne znam. Onda top 5. Zanzibar, opet ta ista Kambodža, samo drugačije vrsta svega. Ovamo zalazi sunce iza Angkor Vata, ovamo direktno u more upada kao ono, bukvalno sraz lednica, na primjer. Vijetnam isto jedna dio plaže gdje upada iza jedne planine, zapravo kao zove planina stvarno plažu, to je prelijep prizor stvarno. Tako to su neke 3 koje mi sad padaju na pamet stvarno, ono baš da mi je ostalo u sećanju sad. Ne znam koje ima još. Ne mogu sad se sjetiti stvarno. A onako neko mjesto koje ti je potpuno, tako da kažem, razpršilo neke predrasude, otišao se očekivajući nešto, a bilo je nešto totalno u dobrom smislu New York. Imao sam baš neke, nazovimo predrasude New York kao, velik grad, zgrade, oblakoderi, jel te? New York me duvao s nogu, iskreno moram da priznam. New York je jedan od najskupljih gradova koji sam bio, ali opet bi se vratio, jer to je stvarno, tamo šta ima, to ja nisam vidio niđe još, jer sve ima, znači svega. Naprimjer, njihov Central Park je veći nego naš glavni grad. Znači, samo to. A taj park,
to nije, ja ne znam zašto oni to zovu park, nama bi se to zvala šuma, na primjer to. A da ne pričamo o muzejima, kakve se tamo muzeji ima, šta sve. Ja sam stvarno mislio da su to samo zgrade, ovo ono, i stvarno me oduševio. Tamo ima za svakoga po nešto. I mislim da svako može tamo nešto da nađe. Stvarno, da vidi, da doživi, da iskusi od svega. Tako da me to u nekom pozitivnom smislu iznenadio New York, jer rekao ti, to je možda jedino mjesto, u suštini ne on, nego takva mjesta koja, ajde nazovimo da imam predustav šta oblakoderi. Mislim, New York, Dubai i tako to. Dok me, na primjer, tu taj isti Dubai nije oduševio nešto specijalno, opet baš klasični oblakoderi, ja to ne volim. New York sa tim klasičnim oblakoderima ima neku čar svoju koju me baš oduvo s nogu, realno. Od tih, mislim, super grad, odličan, rado bi se vratio, baš po neke predrasude moje lične, rekao ti, bog toga, ja sam mislio, ono, eto, bukvalno sam mislio, ono, kao u seriji filmove, tamo ljudi samo užurbano idu u odijela, jedu hot dog, idu na posao. Tamo radi i to, ali rade sve ostalo, znači, kakve muzeje sam tamo, na primjer, vidio, mislim, ja to gledam kroz to, jedan najbih svetskih muzeja su po New Yorku, na primjer. Na Central Park, rekao ti, to je šuma. To je, znači, to je sve u gradu. On me stvarno oduševio, a rekao ti zbog čega, mislio sam da je sasvim nešto suprotno od toga. Da, ali reci mi neko putovanje i lagano završavamo, da mi smo mogli pričati još satima. O putovanjima, ali ajde već kad pominjemo vrijeme i trajanje koje je negdje najduže u smislu trajanja. Da. Pa nekih 30-ak, malo manje, možda 27-30, tako nekako prilike, manje više. Tako, to je bila Afrika, to su bili čak i Karibi, oko 20 dana, Afrika je bila 27, ja mislim, tako nešto. Kako se spakovati tako kad odlaziš? Pa ima jedna fascinantna anegdota tu, nije anegdota, nego činjenice, to sad vozi u anale, kao se zove kad putujete sa mnom, kogoda putuje sa mnom, realno. To je bila grupa, u Afriku smo išli, nas je bilo oko 20-ak, nebitno, posle, jedan dio putovanja posle 20-ak i tu je bilo svakakvih godišta i čuda i ja sam već bio tamo i pitao mi ljudi šta da ponesem. Ja rekao, ljudi, ne opterećujte se, lagani ste, kao ljeto je ovo ono, super, ali niko me naravno nije poslušao. Ludi ljudi, očigledno. I svako je nosio po ručni prtljag i kofer. Ja sam na to putovanje, to sam prekjuče opet pitao te ljudi da se sjete, se ja zaboravio, mislio sam da sam nosio 5 kila. A znaš koliko je tačno bilo? 3,8 kila. I na kraju se ispostavilo da sam ja bio u pravu, da oni nisu ni otvarali taj veliki kofer, da su sve stavili u ručni isto koji ja te 3 kila i to je to. Tako da je ostalo to, eto ta 3,8 kila je tačno bilo za tih 27 dana. Što je dovoljno bilo, opet nije bila zima, bilo je ljeto, znači šta to, šorcevi, majice, ništa sa specijalno zima prostor, sad eto to je možda zbog toga bilo doko, ali baš ono ni 4 kila cijelih za 30 dana i to sve full. Znači svaki dan može nešto novo, ali ja umijem da se spakujem, realno, to sam učio. Ja umijem da se spakujem i u mali ruksak. Svaki dan ima nešto da promijenim robu, na primjer. Tako da, u suštini, nije to ništa, nije to kvantna nauka, samo se treba spakovati, tačno se zna koliko se dana ostaje i to je to. I opet dolazim do organizacije, ako se ide na takva mjesta, meni ne treba više od 4 kile, ja tačno znam, tamo je vruće, tamo mi trebaju jedne patike, jedne papuče i tako dalje, razumiješ, to je to. Sad, ne ide se kad se ide negdje gdje je zima, tu ti opet više stvari treba, ali opet organizacija u suštini, ništa više, isto kao sve. Ali 3,8 za 30 dana. Ili su primjenljiva ista pravila za muškarci i za žene ili... Jesu. Može? Jesu. Ako se ide na ta mjesta, jesu. To baš ono, to je, mislim, to gdje smo mi bili, mislim, to zajednički, u suštini, to je bila grupa od 20 ljudi, to je bilo tropsko mjesto. Tu treba. Kupaće, gaće, papuče, to je to. Vi žene nosite one marame što ih ja zovem, kako se zove, to je to. Muškarcima, bukvalno, šorcevi i majice. Ništa više. Dobro raspoloženje. Dobro raspoloženje pretpostavljam da prati sva putovanja koja organizuješ, uvijek, ja samo jedno čekam da idem na put. Ja sam presjećan, samo kad se pomene, neđe da se putuje. Hvala ti puno što si izdvojio i vrijeme i za sve ove fascinantne priče i za sve savjete i ja ću da nastavim da pratim tvoj Instagram profil jer sam shvatila da je, osim što je korisno,
zaista je podsticajno, inspirativno je, prosto te mami i razbijati one što smo pominjali, neke predrasude, nemam vremena, nemam sa kim, nemam para, a šta bih mogao tamo da vidim, a vamo, kako to, administracija, pasoš i vamo tamo, ali ti to nekako sve vrlo lagano raščlaniš i onda se čovjek shvati da u principu to su sve neki izgovori i da se sve može. I kažem ti, hvala ti zbog toga i nadam se da se družimo sad kad se vratiš, tako da se prikupe neka nova iskustva, neka nova putovanja, pa ćemo da se družimo i želim ti srećan put, svaki put gdje god da kreneš. Hvala puno, svakako, i hvala puno na komplimentima. Eto, nadam se da ću u tom duhu nastaviti, svakako. Ja ne sumnjam, definitivno. Tako da hvala ti, hvala i vama što ste bili sa nama, pravili nam društvo, u stvari mi smo vama pravili društvo, pravimo vam društvo i uskoro. Negdje molba da ako mislite zaslužujemo i ako želite da podržite naš rad, onda zapratite kanal Melos produkcije. Gledamo se, želim vam svako dobro.